There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa mal Pasifika o whaawai i Australia.
U lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau aunanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tula le fitu aso lwa yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha avenga. Alofa
O te fia whatalofa mo wholo whātu I lau mai moanga le nei vanga o lea fiafi. Samoa lea tunu pele le loto e pele le anganga e pele le fatu. O lea tunu u e moe miti ai le tele o taimi. O lea tunu u e fifi le mu lava. E ui le tele o whaatiata mai e tele o ngalu e soua ai le savalinga. Ia ai whaafitai le alofa o lea tua ua mawhaiona taitai mailo soi fua. Mai se o lo uola vai vai. O por pese na to mua I le tatou porukalami. Fa mai awa ua lofa tele mai. E se lo fia I le fatunga lea. Ai me se fo I o le pese ua manatu e to mua. Ma mua awa I le tatou porukalami de devanga o lea fiafi. Ia ina ia fatu mawina pea le langona ina o le nganga pa ia o le tua. Ia I o tou loto ma fina ngalo o ma faufaunga fo I malangona. A wale am tei de fo I o le nei porukalame le nei aso lua Tuesday. Losu marfao mati. Lua afe lua se fulu ma le ono. Ia I le nei fo I tau sanga I le masina lona tolu. Ua tatou ia I le tau lau mea. Ua whaasifo le masina o mati. Ia o a fo I ni ona le lei, o a ni ona masei, o a ni ona wha le tonu. E umahalu maki maave. O na tatou le toe wa ia fo I le o mati. Ia ai tatou whaanono manu ma au tilo. Po ani anga o a perila lantau uio lea. Ia I le alofa manu malo Yesu ke riso. Au te whaata alofa ma o wofo alofa atuai. Le nei vaenga o lea fiafi. Ia ua utu se sangi. Vai momo o le nei vaenga o lea fiafi. Ia ua fo I lau whaafafonga maua Samoa ma lau mai moanga. Ia opo e whai I le laulala ua musa I whonga a le sanga lala. E pei o le tala I le mai moanga I le laulala e pei o le tala I taupatinga o tini. Ia umuenga mana ia. Ia wale alofa o le tua o le alofa e lava. I oe. O le alofa e tele. Whamai upo pese e tamaiti e loloto e lautele. Loloto, lautele. Le puna vai e tafe pe mai. Ya malole o sai malole fa to le to o na le dei asiata fa le malu o le tabu mai le botu tele sa la fai ya o te fia o te sau malo o loto fia tele e fai le tatou por kalame ma fa au le tautua ma o nanga ya o le tautua e longo puiali o le tautua fa manatu o le tautua e fangu o le tautua tau pula ya e se foi tanga ia ma la tau taliaina o le nei au nanga. E ia la tau te taliaina ma le loto fia. E ia la tau te taliaina ma le loto le lei. E ia la tau te taliaina ma le loto tinga. E ia la ko kariainga ma le loko whaavau. Ai o le a lava le tūlanga I te taliaina ai le nei tau tua ma le nei au nanga. E fia pea. Asiata ma le tatou porukalame o le Tautai A'e ai mai se fo I se taimi ia ona pale mai lea o le vaasi tele o le matua ia po o le songa I le lei ataua wa fo I le afifio o le tofa o li ia ma le alo le mali to le to lua fo I o tula fale manu le fale a manono ia e tausoa le avenga I lunga o le porukalame ai o le loto ma le nganga ia e afe mai se I faile tautua e whaau tautua fai pea. Whaitalo whalea ma ua wholo whatu ia maa walunga o Samoa mai lava io nao se o io nei. Awhi anei le pai sina o le ngā rue ngā le tua ma lo le whatu toa. Ma lo le langi e ma lo te talo. Te le tau sula whalo I eu, te le tau o tau suafa taitua tasi o na oa ore matua toa te le maleano anoa I o u tamafa ale nganga. O tinafa ale nganga. Ese mai lava I o matua whaale nganga o lo o utuina le sua u le lei e mumu pe ai ma tau pula ai se la mepa. So ngal whaafia ngai a whata waita mara wharitua e melodi. Ai wa ave fo inisi o whaafia ngai ngā mo uta mama tina whaale nganga. A wa o tatou a e whaalongo I le whaalongo le tangata poto e na te taliaina so o lava se tu ua lalo ai mai se lava o le pai sina o ngā rue ngā le tua me lea o te le tautaua te itasi o tau suafa au o tau si la fiaina lo loto whapea nā fo le sunga le lei a taua whaafetai tele whaafetai le tatalo mai lungo le rei por kalame ia
o le tautua i le nei aso e afe fo i se i whaafeteia tātou company langolango sua manatua o i lātou nei o Sa Maria wa mafuai o na mauapea ia sa ngā luenga o te sau e totongi au e le tātou sponsors ia mai se o tātou ka au whai ngā luenga ia e whaatau nuu ai ia le tātou progalame ia e molia toi le whaamalo SMI ia whaafitai fo'i o le maua tala o loo whaau pe nei ia le safo lau o le fionga le whalitua e kueva ia po le fionga le seu tatia ia i nei ele o au te rondei ia o le pule e po o le tua a o le tātou pulenga o le SMI ia whaafitai fo'i i le tua o na o awa no mu whai o na whi mai ai maasi asi mai le rea tunu whaafitai atu fo'i le tātou Moatoga Upholstery o le tātou Moatoga la tau ia mea fale whaatotonga ino mauta malawa le ise panga le Moatoga hotel book so potu le hotel le Moatoga ia awa fo'i le auto wa atu mo tātou aso fia o loloma e maiso le tātou sisi ngā fua ia wa tele nisi o ila tau o lo tau pale wa Samoa ia maso fia o le sisi ngā fua o le ngalo Moatoga tātou wo i le tātou wharitali malo le anava moana oh my good boy tātou hotel e lua e whai e lau whiriwhiringa anava moana tautua oe iai ma le tātou whaleinga ia mai se fo i o le tātou Moatoga na o lo walua tau iai le Tautai A'e na o maua mai i le whapitoa i lunga o le Tautai A'e ia o na maa leo pisupo fa mai eris ko inga mako whaafitai whaatalo whaatu tātou Javik Catering ia and a restaurant i nā i mere pone au se talia whaatalo whaatu la fionga ia whaofonu umar wharetua ia Luisa mar whanau number 1 Mr Falai King Falai Chicken ya me se von tatou unanga ya le na o le si tatou sponsors o le tatou Judicial Pacifica a wore ngalo so top up so sim card mai se fo o le tatou cash app po le my cash app a le tatou Judicial fa o ngai nai lafo i no tatou se leni malu puipuia mo Samoa ya nei fa ngalo ina fo inisio tatou o unanga tātou whaipa anga masani lawa fōi ma le Pacific Voting ma le tālo fa voucher aile ngata i lea o le tātou Coversure le tātou life insurance ia le tamaita ia hana si tasi fōi ia oaso o le vaiaso e mafuta mai ia o le whawhitaile nā ma le tōtelo tātou company lango sua ai se ia ua veane ona o le tūlanga breaking news nei le nei aso ia ua mai ale i unga o le whaamasinonga sa tātou whaatalitali uma iai ia ua fia isi a ua whaanoa isi la ngona le whaanoa ona ua le manuia le tūlanga o le tau mawhainga o le whaamasinonga ua le vanaloloma mai nei ia o le sunga i le sui pā le mia Deputy Prime Minister Toe Lupe Bou Mulinuku o ne semo e na ua au mai le whaai unga a le wha masidosili ua le manuia winga o le wha matalanga ua whaia ina ua wha maonia e ui o mai le so o lo tau su e pepe ye ni fōlinga o le unungali e o le mōli mau tusia e le i mawhai o na mau atu e ai o se case mua le nei i le tala faʻasoa pito cases a Samoa ua amana ia ai e le faamasinosili ni meo ni hearsay o le hearsay le ua pei sailuga le tatou faamasinoga fua atu ia i le tōlauloga e ui na matua paso le faamasinosili e ave tusi sa mandia ma tusi sai e matua whaakapiko le suenga mainga o le urungali e o le mori mau e le i maua ia a o le ala ua sau waitua patatua o le a whaalau tele i se taimi se i toa i tau nuu marisunga le i taua o le whaile o le whaasoa manino o le whaasoa anoa o le aso fo ile nei
Wa toi titia uno fonofo le molanda nei se imatou tala noa male nisi o loia. Wa matua i maofo le loto i le leitu ai ngā whaai unga. Pe a fua nei iai. O lea sa saunoa le fionga i le whaamasino sili. O lea ua aloa ia le whao ngā ina o le sworn affidavit le ungari i le elengi fōringa. Tūlou. Pai ua ia te au te rei lopo ua whaai loa mai fōringa o le ungari. O le fesili hang na fesili eilo ma fau. Na saunoa mai si mativa. E kusalava lenga penga kau o ke ngia i le lo ia a toi lupe le fionga ya mero man to penga kau pa i le va ole tu lo ta to lue pena da na le fia ai ina o fesili ngia ele lo ia a le sunga ya a toi lupe pe fea le tu ai nga me o le yongi kangaka a le la ai vai mai e awanga ke fesili ngia le to mai o le famsino ma wana i fesili ngia finga le famsino leanga e mafai ona yai le case i lungo me ta o le hia sei kusa pele inka ngaka e kuku e mori mau o le fesili lana tele na fesili elo ma fau mana nei ngala ingo walu i le Manukau District Court le i o te so usa ili ngai lo ia singia lo ia matutua lawia ona o lena ia saunoa e amana ia o le a faile unga e kusa ai o le hia sei ai toe muli ane toe nofo si mativa toe faile ora e ora ai le o mai o le ungari o mori mau ngei now alto sila nei Samoa e lua fai unga wa ese longa fainga mua e okay le hia sei wa langa argument o langa kalanga fa mai it's okay that means a le show up le ungari ile o lala okay ya si makiva le hia sei but then again he make an order in order to summon this couple, the unknown and unseen couple. Now, so olewa umanga e famai okay le hia sei. So longo winga, base lo lau fai unga le hia sei. Ai e toi mana o e toi avele order. E koe su e mai ale ungari, what for? O fesiri nga ngo ufialu. Ngo ufialu e sausa ili mai. What for? Lale me wala inga koe samangia masai mai le ngari pe afa pe ole wai okay if they don't come seki la faile here say e na o me de defu ole wingo fa metalanga ole matua fa lautele lava telefo ili tatou connectia tu Samoa as of now ole loto maleanga tatou ai me se fo ile lango tatou ile malo ma e pele ia te ila taula fionga le sui pale mia awane ila lafo a tau foi o savili o le kualalo awa foi ne i whaato ina o tatou whaiva o la ua ungani ma la utu ualalo to a le tai to a pea le tai e sau lava ma lama o asofou tatou ono sai eoi kako ongo sai e leonia tua tangata ye sa fa i fa masingonga that's one thing for sure e leonia kua one thing for sure wa luangia e le se la ukala le o ke fa kua wa luangia ala to fa unga ke le luangia ke le ale no ta ua tua a inga o to luo si mativa wa leva nga ma pepe se kwai e fai mai la lau fai unga si makiva e le ia nga nga set e fa noa ona o le tūlanga le a mi o tonu tele o nei mea I can say that it's my opinion yes e entaito a asia te lona opinion le nga sa le ka kaunga e me ia e le case lea e le ka kaunga e me i fo e ke sa fa i le case lea e ke leo so kanga le HRPP e ke a inga nga ia e lo ko ngeki nga ia va e lua malon to lua e ia lo ko ngeki ia va e lua maro e makua e ko ngeki fo e ko ngeki lo to lua nga ia
fono toi e ke kapenga mai langi mea ua leva nga saukia ua mafuku lo ua whafonga le tunu ai ole ti ngā ole tunu ole mai mo atu ai fai mai au whainga talo fai e pena fai atu e toi foi mai ili teimi o le faʻasoa ma le songa le ataua tatou te au ili ilia lau faaiʻuga matua patatua as of now e leʻi maua se tulaga what's next paule mea ou te iloa e aʻu ia isi oʻu tamaʻi iloa e o ke le iloa e lē koe mafaiga koe apilia mea ia o whaamasinoga wha paloka electoral cases po cases o elections general elections ia mese fo paloka like ia walanga leana o le ua taoto le alafua pe fo me sa tupu ia le fionga ia seve te ia sa tupu ia le ana sa tupu nisi but it's so funny and so weird ole stingy and ole tu ai nga case le nei it's a special case for le wa matua mati la tila I lava le nau tele ole whaamasino sili ya ai tatou to apele tai o la ule tu ua lalo o la foi lea o wane I whaua ele tā tūlanga o tatou whaamasinonga nei mo petitions fo ie ma tūlanga o whaamasinonga whaamwhainga bālota o wane I whaua I fua ele tā e o te iloa mawhaina tatou veita le lau koe whaamana tu watu whamaia fionga le tua a e ita aua ne ianga salai ioi a e ita aua ne ianga salai sisi ia o la ule na tau le mau o la ufo ile na tu walalo a velo tatou whatuatuanga a velo tatou whatuatuanga ia e ilo tatou te itai ai mai se fo i o le whainga malo lona lua a velo tatou whatuatuanga sili le atua e ngalue mai te ngalue mai lona daimi ai a saufo I longa kaimi e malie a ko le loko ioi ia whaaloto tele fo I le fionga I le whaipule whaaloto tele I le fionga I le sui mamalu e ana whai atu le aise mori mau le a manga ia le ku malo le a manga ia ia kakau a koe lupe le lava se a vangoa e kali ai koe lupe mau ili ai sanga whaamakalanga umanga kalo sanga kui loma o le mea ngā o le mea kau maua e le aise mea ia ifua oma le winga na le te whai aduai o le ate le sona tatalaina o le tatou mata upula ai o te afia tu lava ta uia na ile tatou wa aufia e mese fo I tatou u malava ua maua I le loto ti ngā salari ki ngari le anga ua leva na valo ia le atua I ngā mea kilinga kuloa o le tangata fo I o lea o te whai atu sa o lava lau tala I am hoping ua makua e fia I lau mea na whai ia I am hoping makua e fia nga mulau ulu I si au mea lea na e lia ioi e ngā waku whabenga ioi ua e fia ua e sao mai oe ioi ua e fia wa e sao mai fo oe ia I lau cases ke le ola nganga mori mauinga fo iau whainga ai wa e sao mai ai wa e sao whaatupu le nei mea ana I lesi tangata
Ai o ke le fai ako a mea le e kau ke pungi. No. A o fasili o ke fasili aku ai la ia oe le ke fia ngau I me ia. Kongi sau maa pe a fai e ke mau ki ngoa e sao uma so se fai pule le mea ka ore le a veo se kupeng ka ngaka. Ai ai se ka ngaka a ngelu e challenging ala ukala lea. Punga mai runga. Awar punga mai fia mi o kongu, awar punga mai fia angelu, awar fia leiva lea. Ai punga sao mai I low lava oe loko mama le sila fanga le kua. Is there anyone? E iai se sui e sao mai I lea mea o lou aveo se kupi. Kusa penga e fayako ke paloka pe ke le paloka a o le loto. Ngā lainga e avea. E iai inga ia paloka, e iai ses. Winga ngā leu ke fayako wai. O mea nge ia o paloka lala ngā lea lenga o fayako la ukala ngā mula ulu sami leota. Le alor kala kauka ia e leu o fetu saoa. I hope o maua sou sao lo konga wa e fia I lea mea wa o enga e fayar mea. E oe. La meko kam ia oe a tuiloma Lance. La meko. Ya. Lea wa e vai le kua o le mea ole. Mea ia wha porkikia. Lea la ua mei uma le au sifi. Ai fia ngai ai oe le va wha aloko I fale ma koe rupe. Wangei la. Wangei. Le wo ese mare ko akele wo ese ko wo ese ko maukupe wo ese pai malafai. Ai ko koe ngai nga o lua I ko kongo o ko ku malo. Wa neila. Wangei. Kalo fai. Ai koe foi mai ala o fesili lea ia ki oe si makiva. O le fesili lea. Ai se ua ese ai lau fainga o le case lea. Mai le fainga sa fai e isi fa masinga o le case a fongo koe. Ai se ua si I ai lau makala langa. Wa esili aku I lunga o le fa masingonga. The precedent was already set from previous cases. Yeah. Are you above the law? That's my simple question. E sili aku oe lo kula fongo. E sili aku oe lo le uniform o fai unga fai. Ai se awa fia e se aila oe uniform. Au le language nga e mala mai o kou le au lawyers ma le au legal people. Ai se awa e se aile ko nginga o la ue fai unga. Why was sui aile uniform? Because all your decision making supposed to be all in uniform, in line. Mai si previous. Ai se ala nga sao mai ei fongo koe. Inga ua le show up maonga ngā mori mau. Ai se ala nga fai unga inga sao oe langa elengi mori mau. O fengi cases valea ila lo le lare ngei. Longo winga e mafai anga o kango faisinga o affidavit o pepelo aku ya o kou. Inga ia loka se kangaka. And then you go ahead and do it. Oh my good boy. Man, I'm not a lawyer. Neither do I have a legal whatever failonga. But in a common sense world, I think you just made a mockery. Yes, you have just make a mockery in the judiciary a kako Samoa. You si makiva. Yeah. Kusa ola ukalangoanga uke kalangoga, and I have every right. It's my opinion. I'm entitled to my opinions. Ele ai fo se tau mea pule o ko wie feika mai. E ia la opinion o kele o palau vale se makiva. Ai le o se makiva fo se kupula ale mafainga fa ye se kala. E oi. Kukusa o le ngofoa e afuainga ka ese. Pawanga.
O le ngofoa o lo kofi fa masingo ngai afua inga ka ese. Ai aru ese mai malo ngofoa wa umangi po le alfa maua le kulanga yai kuri ese oe maranga ngofoa. Ia ngo ko vai lo le ya o isi me o la kui mai o tif ala fo e kui ya ko o tif ni si piko. O nga ka kui tif ka si ala ia le. Ioi. E fa tuai. Ai o ngai office wangi. Leu ke faku leu te vatu fa te inga wanei tu la epa ma fia me. Leu ke le faku le ia vatu ile example ma fa te inga o tala. Last year and the year before, Fiame was what? The main person sitting with all the prime minister from everywhere around the world, sitting next to the king of England. What now? Lalo mo kupur kay miringi. Lakuar pale mia o ngi usila. Aruaku le sui failau kusi o maro kele o meleke sa fai mala auri a ofere o pu e me leaka. Kua peka o kua. No, o lo te fai atu, o le winga o lau tala. E le fa apea, ngā ore ofisa, it's just an office. Fo ilele o le malo, ma mea ea fuainga, ese oe mai akea. Ai a uma wa e haru ese maranga mea. Wera peke haru ese mamalu, pe ngā kuri oe, pe ngā remove oe. O ngā e koe foi me wha alea kau ke kui ngifo whaakasi. La tala fo ilana na le vatu tatu word malolonga afale tu lafa tatu word malolonga afoi mai fa fe lo ile atu se fa word tatu faʻasoa. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers.
Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Te mero watile ua toi lua sumiru talo le tu la lima fifia vai lo atu ya ole o se e ile va le le helicopter na malanga mai ia le atu wa ka fada ia i lungo po kala le vanga fif alo se fomru ia malanga mama ba so pisilo ofisa bisi o fifia o mo le ia mo ka fa ka sia asiaka e va o falo mai lo leo pe la ke o ke ia se ia o saunga ele aila ese ro o ke ia so me o ka ro ke ia mamalua me nga ka ro ke ia mamalua e o le ke ko ke ia ku karma mahana ri fengore io e sa o me camera man ia ke ro fo ke ro e ke faro au faro longo fo i lau o ke ia o nga o ke ia no ke fo o e pe ke re o wa mai ro ke fo ia o ke ia ngore ri o se o si ka inga o ke ia ngafi pe fa nga fa longo ke o ke ia ia o salamos kamara lo fuma ia fa fikai o salamos fa fikai kele ia sa o ir kara ia o salamo foi o lo fo ia ai ke no afa o uma ia lan ro fa se lo tala ia o te fia fo ia fa ilo atu na meli mai fo ile leuso te lele meli ma ia ben ofat se ia fe fa ungol por kalame ia ai o le e te tau mai o le fesilia i lo mafo fo o kilo o le so longo na tau mo o le so longo nga inga ua manu mai le nei tala ile tau okay hikawia okay o pole ke le lumanga i ko lupe ai okay popole il fa ungol fam singonga wa e kausa ili le sao malami o kongo fam singonga fa ko aka ko ela ia le popole pe pofeanga ia le lumanga i o fonge o le fiongo fo ia ko lupe oro fa nganga fo ile asiaka ese le banga lole ngime lole ai inga lole o le kele io me ele kala fe ngai mai ele ngi me fo io ngo o me o kula e mai ele o fo le ka ora ko o le fo no case to answer onga e fa le kongu mai ia mo mau ma sa mo mau ia lua le nga su a wa maka le fanga maka mari case ngai o la vela ve mai nga maka mai o fanga ngo o lunch o ko nga se fai pule pe o la wa mere nga maka ko loma ma fanga la wa maka pule ku ai fa lava lo la ia le chapipi ma mangamlo ulu ma limongi ma fonkoe ia afia ko mai ku malo ma le chapipi o ngale o fa pero o ko se la vela wa o le lave lea wa mo kwa kawa i lava mo ngo merkula i mai lo o le fa maungia o nga wa filongia i mea ngao sa mo le kongu po fea nga i fam singonga o le lanka ko kikilonge lengo ka mo si va nga i fo ia asiaka i la sa ka vale sa o le lava o
sa o le melenga e mainga ole tapol apolonga mafau ilanga fai unga nga kongu lava ilanga fai unga sa fai ole menga lo ke kau pole ya makole fo yo akako fo sisiku se nga kofi ko asima kiva le felongo official le ko ile e sa fa longo se sia asima ki sa ba pa toi ya sa ifa ko e fo ringa mai la le wa makanga le mai le fonga nge longa le experience as a judge, as a chief judge. Kalau imbia, apa me fa kau ame fa ele ai me ring kang fu ia me. Ata tu tala no fa lo to ifale la makar ngo fa ko fa ngi sila. Ya ole u over male o u te loli at o savari to se fu fast food to sa ngo New Zealand. O u just over 20 years wo ngi New Zealand. A o le tangata no sawa o serve le community le atawa o ke kau muli mai ya o ke le makai o le wingo la utala na o ina na mafai ngo uloa lo ia mai lo ia community matula ko pena le o ta o fua ia ke a ka ko kala ngoi kama sa o mar ko ke le ia ngi ia tu lo ta te ta ua Panama ya leva tu sa seve e o leva ko le ngo ile atinga nga yesi le ia mangai ka mai ka ile wai unga le ngai ka mai ka ia le malu mar to tele o la to la wa ave ma fa ma singor ke mi ngai e o fo ia leilani tuala Warren malhano no ia o le ka nga le nei ma kwa ngai ngisi o la to vui oka le ko akele e ko fa ia koi o ke le ine o tele fa tu po le ale tu langa ai no fa tu fo o mga faila uso e ngai the success rate asima kiva ngai langa lo ia dele ka kele ka fa ya kuranga me e karango uma ya lo ia karango wa a ko fie mo ngi no ia Samoa mo lo manu ka ku mo o foi fa sanga tonu ai o ile afoi ile fa fa msino la na te musu e fa pe o se ase tulanga ai mo te mala malama le fa lo to ifale ai langa nga hand pick mai ai e kulepa o nga kulepa vore ba kuska ka vele mala malama e va kurka nga ka control ia nga fa ia nga me an kongu me fa pe io vai le meri vai tangata ia ala la te lo uma la ko lo ia le ile papa toi le sika no e o te mo te le fa ya to se si tu a wa ia ile va no fo ile le ka nga va ko nga e fa ia le o se fa ma o ngi kele ma si tu lang le ya te wal va nga pito io fa no ai ile case le ka ko wola cases by cases foi lele o le case o Nora ma fongo koe e se fulu mori mau nga vala au e fa mori mau nga turn up ai ongo e le turn up o le ana menga fai even therefore it was not enough e le ifa mau ngia o le ana menga fai kongi ifa fo le ngor kala ngai mangingo ar fai unga e le lava ia mori mau vai mori mau o fa la lafi mori mau no case to answer fast forward 4 years later ko lupe mai foi ma tuilo ma from te ongo se furu e mori mau fikuongo 76 mori mau only one affidavit a foga mai sa moa fika ele kangaka e ke le ka walu se yungi veske ke kango e fai e me dea kusa pe ke le ia o ngai lo ka o langa akoa e ke e makua e pasi e fai ngor fai ngumelangi fiku se fulu mo nga kupu moli mau ai ngale kasi le affidavit not even a witness one affidavit asiaka fa fe pero affidavit e le ukaria le ukaria fa fe pero wa me fa nga borenga wala i ngale turn up ia mon maungi ola fe wo lo pero le winga nga le fe kwai ala te fai atu o le tele maleano no yo cases ka ke fa longo ngi usila au se ka lia even i Samoa ua kupu wa fe sili lea fe sili ngumera kasi lea si makiva nga happen se me fa pe mo yes many o ka se kele a
o lea la fiku se fulu ma le ongo. Vina na le no fai atu. Fiku se fulu mo ngā kupu mori mau re keisi lea. Ai ka lia ngā o le hia sei e kasi. O le hia sei le ka lia. Ai pei ona o vatua. O le saunoanga na se tasi ono ia si ngia ngā ngeile ia tau ina ua mātou faʻasoa. O lana mau lea. Anga o ia o se lo ia. Ngā ke questioninga. Le integrity o whaiunga e lua whaiunga ese. Yeah. Ngā mga kua lenga mangingo iare kau pāre wa o si makiwa i si kenge o si lo ia, o mero. Yeah. Ma kau question ai longa integrity, ma ngā mau mea ai mana tua, o le sa o your facility. E ka kau ngā kongi ro i whafo o le ua le heise ha. Mo le heise mori mau. O le heise mori mau. Ai kau pāre wa o si makiwa whamai. E iai te circumstances e whao ngā ai. Le hia sei. Okay. Whamai lo lea la ule ta ua soa whalolo ia si ngiang ma whaasoa. Whamai lea o re kala le lo ianga ngei. Ngofo loa si makiwa, mawhai le kala, okay. E mawhai o ngā peis lea ufai unga i lunga o le hia sei. Okay then. So e lo le hia sei. Ai koe ko lau le si ko lau. Ai ngofo ma issue lea, le ora. E sai mai ai le uru ngāri i lea. Whamai loa marekala le lo ia o lea kilo le melea. Wait a minute asiata. Ua i loa e si makiwa ua vai langa kala nga whai mua. Ua le se malo si anga mea mua. O le ale mea ua ngofo ai, koe ora le sai mai ngā o le uru ngāri a o lea ua umanga ia whai are kala mua. E le mo o mia la le o mai are uru ngāri. Ale fo i ka ua lava muku mau le whinga o mero. E le ise mori mau. E ka kau ngā whakukuinga ni mea ele kau ngā discountinga le whinga o le loia. O lai sa o le loia. Lai sa o le whinga. Ai mana tua hei ta valea e pīwhoringa whamai wa whaakongu wa kulanga ngā ruenga e le loia. A o le ale o lo mafau o lo manga kulau rei tu lo o e whaamasino. Ai o anga ia o whelafo inga ma whetau inga i kokongo o le pok whaamasingo. E ia mea whapenga. Ai ui o e pule. Ai leva o ia ifi nga ngalo le ngol mafuanga fu nga ngala inga avea ia Mero ia one of the top criminal fo ilele lo ia i kokongo Samoa. O winga la na le fai atu ai la utala Samoa o to maua mai. Whaamaka ai le ua sila fia e si makiwa ua sasi langa whai unga nga whai mua le ngala inga koe ngofo koe ona le amai ngore ngari e ui ele i maua. Nga sasi ai mga ko si makiwa ele pick up inga sasi langa sasi. Ale pick up ka mai. Ale pick up aku ngei. Ale fora ka ku pula akili ai. O ka le ngai whai unga wha le o whai ale sasi langa whai unga. O le sila mea. Ele o iai, ele ka kaukusa ele o afia ele se lau wafe fo ilele. Ele o afia? Absolutely. Ele o loker se lau wafe? Ai sau le leo le whai unga. E namu se lau wafe. Kusa o leo whai unga e runga se lau wafe. Whafe whea, le nge ia se lau lima se furu. Ele po se mea ka mga o leo ngari e whaakau se mea ai o le se mea e ngā aso. Whafe whea onga fuafua le se lau lima suka la i le se lau wafe. Ai se ame o renga le anga se lau wafe ai ka akia se lau lima suka. Hana ki whai atu ai. Anga ngā fisa au whaalong sa au whaasoa e se le tunu. O le mea uola i lo ulo tutulo. O whaasoa na nafi i le tala ina i le mato whaife au o le winga o le tala lea e te tino ia e sau e te leo ia Iakopo. Kingo ia e sau a e leo ia Iakopo. Kei loe, ua kau ngu u le le whai ungar ngai le asorngia. Kusa e whaakanga kingo fua mai o le mori mau are ungari. Ai makua sounded like a se lau wafe. Ai makua sounded like o se lau wafe. Ma ko fo ko ko isa nga se lau wafe. Ra wo kongi me nga ola ko. That's what I'm saying. Kusa ele ai ma se fe au nga ke fa ile ruling o se lau wafe la u ave criminal. Ai enamu e mangongi se lau wafe lang fa unga le fa yang. Kusa le mangongi le ua ngofo mangao e wha mangongi a kuai mare criminal. Kusa laua nga ile ngau inga le pepper chips. Ai kia ngau inga le bank. O le ua kusa o le ua makua whaasala o le ua ngofo whaasala ile ngau inga le loli. Po le ainga le loli.
ai ku sa loko ngo ingore o le milionga le bank o le menga lo ke fa ko o ke ofo pe fa fe nga sau e fa ka mai kai se wa ka ngo fo ma ka si lo ma lu mo se me ke o ko ku pu fa fe o nga fa nge ko nga fa u nga fa pe nge malonga I lolele e o ngo ma se ma sa salo e ka kau o nga iso ma fa fa fe pe pero la fe David fa fe ele o joy popole iai lau tala lea ele joy popole si makiva pa wan mere nga wai o le kili loa kulo le upu o ngana wa so uma pa wanga o le mea lea nga iai ia matua kusa le wango fo fai unga lea ia influence ai fo ima le criminal case le wango fo fai unga le wala ngo o le famasingo sidi ia o afala ngi fai unga isi famasingo ia la oi fo e loken maka upu le o lo woi lo wa ka ku sa mara le famasingo sidi kau kia sila la ia ia e makaukia le tūlanga wai ai. Le ala na ala ino te whai atu. O lau fo I fasili le I ataua. I a te awa ia. Aua nge I kao fia fua pe a whai e whai se apili challenge le melea. Ia. Challenge. Wa kere no pe whainga apili wa whamai se le whainga apili. Ia kia ula kou ia ele ole apiling o le whai unga. Ale apiling o le processment system. Le ataua. Ele ai no mo ele ko yengi nga me fa mai o le ko mafai o fasili o mai len ka ko fai kai mi fo ile le nga lu nga la lo ile fa ya ku le pa mari mongi le fa ki anga fo ngadi e man to mai mana tuana fa te a fai uma me ai ko e ho ko apili le la right la ngai lo ka ko ngunga pau wa le o le me man ko fo ile ka ke o ai se me le o nga kasi mar fa vai kusa po le har ku la fongo ai a le o nga kasi mar fa vai ea e faile fa vai fa ngar fa vai so ia te o vahenga ia e ka kaungo ia e sio ka mai loa nga wa so mai ngai lo ia e ka kaunga apply for a stay of executions of decisions of electoral court pending constitutional challenge ma e ka inga file the judicial review kakau e mafai e mawhai e oe ia o le si vaenga e file for a declaratory order se vai o le kele o vaenga ia la e karangoa mai ai lo ia so ia te i le whaafonga maua mai ame se fo i o le tūlanga i le mata upu e le peng o whaku auange I fo I le whinau kusa lava po o se CJ a whainga kako challengeinga o ai le ao le malo kulo e avatu langa a tatou e so e kula fongo nobody is above the law a vakula uku alalo le whainga malo a whafonga mai le tunu me se fosunga le atau ia kea e mamafa aku langonga o le male lenga au mai lenga koe sui e sa ola kara le ako e mamafa aku le weight o le male lenga fo I le lenga mai ele au malo lenga challenge e mamafa mamau le mea ngai de mele la kilo in sa ola tala le ato le anga o mamafa ko ke sire fia sa mo o le mamafa o le male lenga nga kenso ai I ar fa kaukonga ai fa mai le male lenga ko fo failea fainga palo ko e to mo mai that's the weight mare mamafa ku mare mamafa ola o le male lenga ko sui mai le male lenga o por male lenga fa vaveao le ka ke pepese ngei so awala ngai pe ana o fa ya tu mo tau le mau awa nei fa to ino tatou faiva ala u le mo ki fa so ko ma ko o fa sala lau ai ia ka ku ka kalo ai nga o nga lafo aku le legal team a fainga challenge le ao le malo I langa fa unga la mela lenga ku panga ngosi makiva isa alo dala le sa le ai se ala aku panga ngo ai le challenge le melia ka kaunga challenge le melia it's money worth le o fa ku sa wa ai se a o sui par mia o le mo walunga nga le ai ka ke o fa ku a me ka pungi ngia
e whaafewhenga ka ko whaia ngi whaai unga ngi ku ai ngā mea whapenge. La una mare ato. Ia, o la ka ko ki kilo akili muka apu po la ngā yoi la ngā yoi ia i pe ko e whaise sesi a pili po sesi kulanga fo i challenge saile muka apu la karo sia e whaise mea la i ngā ia abese ia whainga sese ma whainga pio kako vai aku ia pe a o whaiso kala o le kukusel whainga o le whainga o le case ianga ma le case lea ai o la foi mo lenga nga le kango e declare la nga ia foi conflict of interest o le afia fon ko ka pule ale ngo fo ni so fon ko Le ngā. so ia ke la ia ke ia ka fo nga declare la nga ia la ia i bui la ia isi kanga i fai ai declare mar be se nga ia ka be me ka ngo ka o ia kalasa le me le ka declare nga me fo nge la sa fo fa ia ma fa nga me fa pe nga le ki lo kusamo i ko so kanga Ngā tōnu lava le o te whaia tuai. Samoa, ma le tūlanga fo i le. Awane i, anga ka whaiaku. Oa, o le, te le whaito se fia, tūlou i le o se fia angeru, a whaifu i ka kalangoa i, le mawhitanga mawhana whana ma le anganga o le tua. Le anga e peanga ka whaiaku so le, e kakalo, e whongo kakalo, yo e kuri vai i le tua i nei me e le nga ora mama moi ma ka whawhau ma le a taua o mai no e sa ili atu i le tua e la ngona fo i le anganga anga si makiwa lau fionga whapsingo siti anga wha apea e ka oko le lei lava wha angifo lau wha i unga ma mea na tutupu mua ke rola ukala e makuasi i kia oe e si i oe ma wha awhekaia oe Ioi. Ai wanga whaia se mea fau. Nanga. O ke lino le history Samoa. Po e se kaimi ua le whainga cross-examine se mon mau. O ngor mon mau kuskusia. O cross-examine fo mo se whaongo mai whaongo mai kakamakua. O le fisiringia ma suingia le whaonmongi ma le whaomaongi. O le mon mau. E le ima whai e whaenga whai o pepa me e whai e. A foi o le ala ua lofo ia. Vai lai le leanga. Awa atu lai se situ wa fa le au ngainga wa le koe ka wa fo ila le presence le sa set ma ya noram fontoi le wa fa le au ngainga I longo winga mo le anga I luma ya le la fa ku ngi le lo loma fa nga paloka askamo tu lo tayoli e wa fe ko ai ka yoli mar ko nga mena ya o le fake mar fa ku pu e ngi mori mau ele ai ngi kingu Whaka ngā whaila ko affidavit. Ai tongi o langa lewa. O lewa ka oko, lewa ka oko le alafua. O tau sisira mai sa moe le matua le anga le alanga le o ke whaia kuai. A o whaafafunga mai le legal team. Ale malo. Whaamone mole. Whai se fuafuanga i le vahenga lea. Awanga I ko whawinga. Awa foi nei o tato nau ma tiro whapea langa lale la makanga mai le ko wha le HRPP e o mai e replace no e a te hau ma loto ma lava o te whaia tuai a whaia pei le price ma alongi kupe e makua I vange lunga inga I expose le corrupt o ka ngaka I e sa whai whamasingonga whai le anga ua iaise au ngā wai loa le au ngā koe rupe like that's why I am so desperate. Mo ngau le suenga le mi kongu me le to. Langor ka fight nga. Yeah. Or ka fight le nga. Fai la mi kongu. Ia te e le un ka nga kai kulanga so soangi. Ioi. Ai to what do ya te auto uma le ai fe ngai fale lili mar ko kam fa saule. Ai me se foi ku loma or nga wa e la lango fa kas. E le pese fa le a lili uma I o ma o ka fia fa longo I zo leu ma e le mo kere fa yaku o le asesi o le asesi tulanga ai a challenge le fa unga le challenge na me la le ma fa ku sa be fa mai o fa nga o fa si o fa nga paloka ele ai nga mangia fa pe nga u ma le me nga kupu mo sa vadinga ai nga challenge ai ku le e pa mari mongi nga challenge fai unga nga fai mo o la menga ia nga alau e famsingo alau
E o foi le male lenga le au mamalu le malo ku lo apa i or kama ainga male au mamalu le malo. Ya ngo ka la ikiki o ka faalongo e malele roai. E malele lo le au malo uma o la ka faalongo nga ye. Ai pa e ngai le fe kaui ma fa ngifo lai. Ile right or ka ngaka ma me uma. Pingi e ku la fongo o la menga sa. Ya nga. Ave e va ku fa masingo mai fafo. Ava tu nu fa masino mai fafo. Ava ku sa o malo, ava ku ka ku fa masingo palangi. A fai ua makua expose le mele o so kanga o I le wa le anga I mele atua. Godfather o I le ua matua le anga fai ai sa mo fa masingo nga o so kanga. Conflict of interest with families, with in-laws, with best friends, with affairs, with so on and so on. Ai se mari e se ka. Ai ko langa norm ka upulea o ngore mele. Ai mafai ra. E ke do laptar. E sao. Kan mir ko langa. Ioi. Lo winga nala de tala. Ave fa fonga mai Nora. I think Nora, you have just won a free ticket back to the Parliament. Yeah. Okay, fa mo foi le sia ka langa e o kai mo sa waia ko lupe kongu ele inga ya kele. Ai o le kai mi leanga mga mia I ka ko fainga malongi ko. He was one of them. Ko. O le malosi o nga o ke lo fa ko fa pe o fa ko o ka ka nga e fainga malo. E ke ora ka sawa. E si ako ko lupe ko kasi sufa le ja pipila I kami. Absolutely. Ka sawa kanale. Absolutely. Kasi ko lupe si dia ko fa le ja pipi. Il ka ko ingol malo mo nga. A foi le winga na le utu fai tu ai. O la utu o lalo. E sili le tatou tango fie fai ai tau le tini le suenga o le ami o tonu mo toi rupi. Leanga o re kangaka ngā loko, ngā whaku, ngā leo, ngā ki ngā saisaikia, ioe, ngā safa whaakasi, ma le sunga le pāle mia marko o luas furu. Se ia o inga koe whiriwhiria e le atua. E ala i le whai ngā pālota, le atunu umalona I tu malo. E ke le aku le kāua ia ke au le value o koe rupe, e sa ili ai lo ngā mi o kongu le melea, ngai lo I lo utatonunga and with much respect, ngai lo ko lima por ko fa de HRPP e fia crossover. Mo ia la tala. A ka ku kalangoa I le value makulanga fa penga. E sidi ia ke au. Le fai o le ami o tonu. Ka ko wo e kau se ilonga wa umalo wa le ai se isi siringa kali iseu. Ia ona fa to a. Ona fa to a. Ioe. Tenga. Ia o isi va o isi tulanga, ia. E ngai penga ka faiak. E I le taimi e fa pe ma faiana fa ngo fie o tatou manatu ma fa fa pe mai. Ia he. A wo popole wo ke loa e ko fa ngel fa nga paro ka wa mauti no atu lo a o ayo o nga fa taita inga. E fa le fa nga paro ka kiki. No doubt. No doubt whatsoever fast. Obviously. E malo fast. E ko mo for fast inga. But ia ka kou ke le mga oleanga la a ka ukikia ma ka umama I ngai le worth. Nanga ese uma e mongi e mafai nga fast e mafai nga fa a ko hai ka kongu mele sui kula fongo. Ala lo vinga of city. Ai o le ka ua male value male worth for kangaka. O le me sidi nga ka ua yake. O lo ke kiro asia ka ile worth o ko lupe masela ni musfukala. Ko se fa ka va al me wo ge. Ai aka ko kilo ile im ka upule ku le afia ia ku le pa mali mongi or contempt of court or contempt of parliament. Ko se fa le kongo asiaka. Wa sili aku le harmony agreement I lo le contempt of court or contempt of parliament. Ko ba ai lava le se mea wasili ku ro kulafongo. Wasili ku le rule of law.
a ka ko elang fa kun mele o fa ku sanga se ni mas furkala male worth or kangaka wa fia ka ku kikiro ngai le funga ngai me umala vai fai e ko lupe anga se fai pure fole ku mai fa mai e fa pe ale fa fo ya ala ngaro ke loinga o lo ke kira uir ka uor kangaka fa nga malo o ka uor kangaka I kangaka Samoa markula mai malang kiu ke mare ka wa venga olonga su parmia o me ngara fa ngoi ya kong foi foi nis ka fa yang suya a winga lo kala o le ma ngai o le saure sa we ko lupe wa mafai o nga so swangi ile kele o meye le pepe sengi ka kan fi fa taile e tau ele nga taile ya te u lavaia en lango le bot le tati tala no vai tonu a tata va ai le worth mar fa ta o to lupe he's a deputy prime minister. Obviously, he's the next trusted person. Ale fionga le li parmia. Kulo wele fgele fiako in the line of leadership. Aya gea aya se me o ke fight malosi e sa ilinga o melia. It's for the future ole judiciary Samoa. Yeah. O lo ukari kongunga. O le mafua anga ya la yonga o fi nga wa ku le mele inga ia faka o ko le ami o kongu. Lenga we all know. In a common sense world, it's wrong. No, esa o le o so single. Ai pule ha siaka ya siaka. I can be the judge of my problem. Pule ka o. Pule ma o. Yeah. E ke fiwana po anga o kala ka foi mai ma ua. Fa pe mai ma pungi kulo ele o luangi. Le pule ale vai o ka e como fa pengi fa masingo. Fia ko ongo afe. E como fa pengi ni audience e ko kongo pok fa masingo. No, o le winga le te fai atu o la tu la I mala stand. It's mole fa mahongi o le fa msingonga male anga I luma. Le anga ile ka mau ele fa si ma ai o esi makivar ngo fole. Ele o ese karika e malo so o lom fa si ma. E ke aru ese. Ai ole asese I singi masupa supai. Le kele o fai unga onga mele le la fa tu nei. E ia tangata yo la tau pule. E fa le anga pa ro kaska mo tai o liseu. A fa fonga mai le fionga ya tai o liseu. Manisi o le ata pena pe ata mo e fa marwar fast. Ala le ua maua le. Le ua maua le vai sua. O le ala ko ka penga I loa e le popole se malo se fa o se sit. I se paroka. Ai paua le o le mere la fai o le a create mo meo fake testimony, fake witness. Yeah. O nga fake la I o ngai affidavit. Nga o fake ka me la fai. Molia ia. Molia. Yes. Ai o foi a se furu senge e fa ka wese. O me nga. E kalia fa msin. Wai la se sengo se mas furu mas su senge por senge fo. O winga na le la fa joy. E pau ku se pe o inga ve fo I ele ia tau. Ele fiaru e va fe mala vela vea I le va fe e kuri kanga kaore ai sa ua fa mea e sa fa karikaria. E fa karikarikingi. Ko so le mena le la fai nei. Talu ai le nofo o elea. Lau sunga I le fa msingo sili. Wa e ngofo ma e ala winga le mea lea. Yes. O nga foi nga ele lei mai e ke le luangia wa o me mongia ia nga ele lei mai o nga ofia me. Ofia me la stands il kaiminga ku el fast. E fai poi polo il kenge le o makua HRPP le nga. Le la wa HRPP sapat. So o fai unga e matua HRPP sap. Ioi. Fio lolo ka kala ye fai ro kala runga di voengo ku leanga ya. Ela ka linka kala leanga. Ala ko ka war issue. Ya, ka war issue. Iyo. Mai ka ka ngoi wala ngale foi ka kari fai unga le so voleli. Pe maka e o foi longa rimba marosi I fai unga. Mauti noa. O mauti noa. Cases ta pena le leile tatou apili mo le fam sinonga ma walunga. Fa fonga mai foi le Attorney General. Ia, ale walanga ole tulanga I parmia le oye. E feo lolo mua sa fai mo rianga le I parmia le sunga la le mari to le oye le official parmia.
So Tasi le mata whaioi a le official le loia siri. A tonu I o le a matua tau whanga ia ma le tatou wata. O nei loa la ia lea o tangata na avatu e le ona oni ala tau ngā luenga po ni qualification ai ona na avatu ona ni sotanga. E wheko ai loa. Loia mo I ma loia le. Iyo. Tasi si tangata e toi a mitu langa whaapea. O le fionga ia Brenda. Leula ele ia. Brenda la tu ma. E nana te whaiatu. Ai mese foi KCs la ia. O a uia whai unga o le asuwhareile le ia taua si la fia e le atua. O le ami o tonu o le atua ai ua matua le iso utari tonu ina o le whai unga o le asuwhareile. Kei roa inga whakarikarika lasa se I whaile mea lea. Se iei se mea fo ile le e whaafafa kua I runga. E whaafafa tua I runga. A kei roa ele ia siaka. O ka mawhawhaungi maka karungon mka upule le whamsingo sili. O foi kulang foi wa kaunga bese wa lua vai korua bese fo ya a ese pa fa pe finga ia o selo ia sili na ke fai ni fai unga le ku mau fa penge mangi fai unga vai fa penge o le anga va ala o ia selo ia sili o le anga va sa si de panku si fa msingo na ke fai ya asa o ia fai ka mai me fa penge talo winga na le te fai tuai mantua ese le lalo langi wa ave ia le fa masino sili le case le ai matu al beno fai atu makua mu musu aeru ese even though I nei mea o so tanga musu whakalasa aeru ese o so kanga kako whakarikari la ia po feta o to iai peni tangata e whai mea moni a wā ele I laua I nei unga wasaukia umai mawhauwhaungo tangata ona o so tanga ai ona o le tangata ia e wha moe I le tua malo tātou wha atua tuanga e kako ke le questioninga le wha maongi o le atua o le ala le nai a fua ona iai le moe le nai tau o le wha moe o le tangata soifua e wha moe mo se karisa o ma se wha moe ngale lei. Ai deep inside, wa levan ka kore kari kongu I mea, e sa ala o kala le. sa ole Absolutely. A o kou fesili mai I lo ula ngonga ia nga o au. E se mai I lo utali tonunga o le atua e whai wavenga. Lei ataua e no school before so ukari kongu inga o kalasa, no school before so ukari kongu inga o keisi lea. Wa leva ai ona o le tangata e sulu fanga I le atua tatou te iloa ono o soifua o ia e mawhai a o ngangalue mai I au wala ese. O le a fuanga le na e mafua I ona tatou tala noa e iei se wha moe fou. O le a fuanga ngai a lenga kākou kalangoa, kākou kuu I le akua. Ai kei rola ukala. Wa le vanga kali mai le akua. Ai a wha feua karinga o kangaka e reject. Ia wha pe e sau wha kangaka. Ai a o ne ina sau wha tangata. Oh my good boy. oi koe ngā whai unga whai tapipi nge a sia kamar whafonga Samoa lewa ai lelei o le kako kalangoa le keisi lea ai kia I po whaere keisa kule e pare whai nge bai u kako misia leu ka kai kako wa ka kai a kako si makiwa kule e pa ka kai kalangoa le keisa kule a whangia ko lupe ai whawhera keisi le whai nge le suoi le suoi whangange a ke loma ai ongo ma palmia o ngei le fai a me roka ko pisa al me silingan kau alo ka ko pisa me le kau ki ka alan kau o fam singo sili le ma ka ko su palmia le wa fia fainga e pe fainga papio pio ai ese for ka work le fe me fai fa tula utala le la fa tula u la utala mamate o la firi ya ele se firi o le ria ali ya le atawa si fa to fa funga le tunu a o le leifia me la le te fa tuai ese lo lo fa talo fa le sunga la au le mali to talo fa wana o le tua lo na fa mo nga o ro ia
a o se upu ye o lo sa fa mai i le fa masinonga e na o le vaenga fia me ma le vaenga a tuile ele se ka ko va ele ai se vaenga se si alo no fa le au le mali to le wo uta uma tu lava, and that's what I felt mai le nganga o le tu ke lo ai o le fa o le scripture e se le mapu wa yo lo tope a ru pe wa ka fa ali i le melia o le scripture fa mai e fano le tangata e fa tu le tangata sila la a o le lei le fonga va a o le lei la auli ma fia me o le hali men ka va ia si makiva na tato va ia si mativa na tu wai fai unga mo fia me o i ka le ta ua dole si fa lilo le nga kuwa si makiva mo fia me e li fa fai unga amperosa roma nga ia kuila epa HRPP le la ta ua dole to tele wai fiwe la fima e ia ke ua kai o feni me o dina lunch kasi le fa masingo o i wo lo ai wa o ma le leina ma do lo do te tame milo fua wa leva na ma do fua tia o do le fua fa tau ko ke kanga fengi solo wa leva ngai lo asia ta ma tau ta ya e ma le atawa le HRPP fa masingo sap fa masingo ma le fast fa masingo o le me ma la a o le leifia mema a i tatou vanga fa upu fai ma le fast o nganko sila i fai unga si makiva le ala na laina va ai langa o le o mata tua tangaloa o si mativa vaenga le afia me e o fo ia talasa e vaenga nga i le moanga ko e vaenga nga i afia me te all friends of me va lor fonga va o ile fa koela ukala va lor fonga va o la ulima ia te anga mongi ya le ika o fia me ya la au o ya tula epa e triangle fa ngor me le where is she now ala wo ko fo ya kuila epa wa to sila la Samoa yanga fa masingo yo fa mana tua ele o leile loto o laika okole su milionga mo nga kupu fia me ya lauli le foi ta oto lava maloloma le keisa fia me nga ya lise. In other words, o lea ua loto te e ma loto fai fili uma nga ile sunga ile lauli al mani to mala na fai nga malo fa fonga foi la Samoa nga leua ya fa mai lango ile fa mai lango ma fu isia ko e paua le nei o lima maaao mamaka makalinga mamafau o fia me makuila e pale kokoe toea o le nofoa fa masino le nei a tonu e yaini nai fa masino e fast au te lo foi o fa masino nei ele ini o la to malo si anga dele ele o faia e la toni keisia le ato nei yes ia nga uka ku singa vai ioi anga uka pe ko kiri fia ma ko fei ka ba ya kia ale wata wat because the truth hurts the truth hurts e ki ngale me mongi ai awete po pole la usunga la uri le mali to o le ke rua au male kupu o loia o le kupu o famasingo o le kupu fo ile nga o so se kangaka malava ele nga o Samoa o le aku lau aku lani yes pa war nga lau fa masingo sili nga ilo site na pau fo ile na SMI tatou lo ia atama bai pau nga o lau keisi sili yes continue to rely on him. Ia teau, e ana te whai atu. A ka ko ngau e sefe mai, e sefe Samoa. Ma le lako Judicial le atua. Le lana e mafua i ona te tau ona whai, le whasa o ngau mea. E le ifo i se ao ngā e koe whasa o sao ai ai. A ua mau tangata tāhua ma tangata le lei e te tau. Ioi. Awana i ngalo, nga koe sefe e kuila epa. Awana i tātou mafo, nga koe sefe e kuila epa. Nga mawhai nga sefe e kuila epa.
ia fepule ai akila even though ua umanga even though ua umanga faamaogia mai ele faamasigoga maualuga manatua ua gaos faamasigoga o faiga paloka le melea sa karalia ua umanga faamaogia e le faamasigoga maualuga ai sauku ila e pakogi laga agoso e ui e le o se kofiga e loke i kokogu o le palemege ai gasao a le avega i kokogu o akila o lana mega kupu fia me lesi kagaka le mo le mau le me lea fia me lesi ga makuaʻi ika ai le ikea i ai kuila e pai se ika o fia me la le mele fai na toe faasao ga koe faasao mai le tagata ua toto lima o le fisili o ai o akila ma koe lupe sili ga leaga laga mea gafai sili ga le atou o ai o akila fepuleaʻi akila ma koe lupe ga sili aku ga leaga koe lupe lei se molimau ga o le affidavit o le mikula le mea lea ae faafaikala le faiga o le faamasigo ae kakou ia akila ka le ulu o le skulaki tulou kae le ulu o le skulaki e gafai le kalafia me anga kakagei oki e ko ke fingau ko kongor parmenge e ko ku se avangoa onga or kamali I wakaua onga or kamali I marang kaukua e fa kusa la se kaukua o fesili e fa a fai tau teo I tautua e fa kusa se kaukua akila I le kaukua ko rupe Lenga o me ia wa vat ola la nga si makiva wa matua le anga ba fa le tonunga lau me ufai ai se si ke ua ngofo aki ale kingo ke ia ua mai wale ilo a ko mai fai ma fai lo mai io fai lo mai pe for ma ko kamala le o vala si lo fa lo ngore inkia wo o kamala e ko ngale mai ko ngali mo o inkia o meu que foi siaka o meu que foi wale kuko ngela ingia ro ma le kuko wa le ka kuko ya ko kango kuko o ko finga o kako la ku la ingia a meu que foi kinga ilo e mai ko ki fale ko ai fiaru sal paruka o tamala ye tu lo le langa kako alu pe lo fa ya tu ele ai se kua oi au foi ngio ku fa pe o so posa ma fa so me sia oh I know who I am. I know exactly what I'm talking about. Yeah. Okay, you can go if you kura wa mo so oi ai ku kol mai ai su e ku ngale location no lai. Ai kali mai Mr Singh. Yeah. Mr Singh. Singh ma io. Singh Pasha. Io Natish. Dr. Natish. Ai mo wa enga. La wa nga ia ku pe alu o malo. Ai alu ma ia ni palo. Ai vai tatou ia. It's a good point, Asiaka. Yeah. Waka le whangange le komisio whainga paroka. Ngā waku ia ngi health certificate ka ka moe. Wai o mai mai. Alu e kuper maro la ki ngame lo la mai ai o e paro. Te vai tatou ia. Ia nga malongi la e alu ko mai fia. Alu ko mai kia e pang malongi. Ko mai o mafai mai le moenga. Karo fai as isi o kumalu se mago e fa kongu mai o le moenga ma ko proki moenga venga le kama pe foi nga ye ke fa nga la remote wangalo ka siri miska o fonga o se fu malu nga pesa wangalo ka siri ka pesa o le me ai pe fiese super malo o algo e lo winga la foi tu fai to anga la vai fai to wa mi o pi o ye fai kulo I'm allowed to say that lenga kusa lava po le la lo fia ka mai mar fa li unga o fa msingonga one thing for sure o pais ele sa o le fai ngo lo fai unga pe a fu ku isi fai unga wo uma io se vanga nga e si kura fongo vaenga fa lilo ia nga tulanga la na pa wale me te ila wa fai atu mai
Ko fa be aku kulo. Fai mafai loa mai le tunu, fai mafai loa mai se eva ku se le nga aku ikele o le ku. Kasia mai nga ile nga no mar fa sa mo. Ya. Awane i o tau fa be ko ke se e mai ngai le mafai nga o ko a pe a o ina tu itele o tau ele atu no o Samoa o le hao mamala. O winga nga upu. Ele kele se fe ai ro ngo fo nga o le fa masingo kulo fa lo tele la utala ngo fo fa pandemia ngo fo fa fo fe kalai ngo fo fa a pole lava. E tau tele se fe no fo na pe a o tau le faia le amio ton. Ma fo nga o kele ko i kala. Anga e maufa. Tatou malolonga. Tatou malolonga foi mai. Ya, fa o tatou proclamer le vanga fiafi. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama a venga mo tatou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ail whai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tūla i le fitu a solwa yaso, mātou te ngalu lua i tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama lea i mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whaavalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata i pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha maa avenga. Toi fatalo fale taliu mai o le proclame mai tatou malolonga de vanga de fiafina ua tolu suma de family tu te neri tu la lima e le tau tua fa wal Blue Wave TV mal proclame o Tautai A'e ne vanga de fiafi ma faʻasoa atu ai ia ile nei vanga o le fiafi fo i le tūlanga o le unga o le case ia e le mawala sau update le a tau le tūlanga le o tuilo malato e le ai mo kai le ai le se update wala ngale pe wala o nga kelele news le o nga sui parimia le wa focus o mai ai o ke longa le ka wa kuskala ba nga pa mele ma ala kuskala ma japi ya ka ilo fora se pepe se po fa se pa ki le japi ai o ke lo inga asiaka era ka ka ngom ka punge ngor fai unga ale fange lo yesili o ke lo popole lo manga yo o fonga o korupe o ke longa e ele o nga o korupe mo fainga malo skemio luma ya e ka ko fakalpe mo ka ko vai po feme anga ai o ke minge o fango nga la ba le ka ko kasi la ba fai unga le fam sing ya le fonga fa ko kala o ke ofo po ai le fai fam sing nga ku le pele so e ka o ke fonga fam sing Nanga fam singonga ku le pa o ia a korupe o le fa sala I ko fa finga parok. Ar fam singonga le a fonga a ku le pa ma
le kai mi le abele kangi le ongo fa pu ko fa fo la o pa election ba manguia le ne fa lo fa penga oi first call ya mara tua mai le atawa o le wa tali le mingis kar su fo maro loinga wa kali de palemia ai o ngora nga kula lava ia o to ino tula e paula na lea anava taumala na anava fetalainga o le pepelo o palemia io mana tu ola na lea le wai nga koe fo i mai fa kau nga ia ono upuia o le winga la fa metalanga a fai fo ila ile te tonu iai ile fionga de palemia tulo le usa ngore mingiska ole so fo maloloina ele ai se fa maonianga o na fa metalanga o sioki me o le fale mai i mo ko okua o nga walu ia Dr. ai ono eleke Roma ma ave ilanga clinic ele mana tua mai fo ise fatu la utala le la ko ya fe ai sika sio uso o olo to lo to e mai o le fate ta inga o leo wa to e fa na wi le keiso olo o le ale winga o la utala le ia taua mana tua fo ia upu fo ia na la lafo tu la e pali taimi fato a pale mai le fast le amatanga mua o le ka avale fo ile a ko se la wafe le nga fa kau mai a mo le mingiska ai a mai wa privatize longa number plate le na matua i publica ya to ina mafai mai wa mai fa nga wa mai fa nga oi fa mai langa wa masangi de ngai ka mai me nga oi upu yang fa na matua e fe lolo la ia ai ono eleke Roma ele ikele ngi nga forfolanga nga fa ya kuila epa it was less words but more action mana tu o ia na amata na lusi mai ai lo fa tu nga to lo tasile vai nga makanga lusi mai lo fa ku nga ya olo ngoke ya wangi mole mana tu le taimi na sawa i lunga por kalame e fo ia le e fakasale na yai ya o fa tal no mai na sa matua manino a e o lunga Tautai A'e le taimi le fa to a tala fe malanga ingor covid no mai te mana tu pe le sa no nga le olo enough is enough o le a matua i o tu vai lua e ave lor ko inga le o le case nga fai nga upunga o le case fo ile umai moronga o langa por kiki e o fia nga iai o fia na iai o fia na fai iai ua mavai sa oi kala anga o le perengise mai ua mavai ni nai tausanga o te o ke manga ko inga le ya ko inga o ko sa ka mai i office ka office ko wai voi fa ta pena no le fa ta le noanga mana tua olo le stanga tai pe fo yanga skaili o la le mali to kama fo e tongia kwa sos facility okay ai ma fa ta no muli ale na mata ta no lo o failo in o fa mana tu la ya o fa ko okay ka ua yo ka upulo kele ka u fa lo to fa le la matanga ruenga ai vai lo fionga o te toi fia facility ngia po fe o fa ile lo case mo kule por ko inga je kira le anta wa o va ko kamaro o le la ka lu fa solo ako o lo foi o le freestyle la mar kamaro on kau ai mai ya mana ya I like the style nga ai nga la luari o le fa kar ngo fa oi paula le si va nga ia e si le fia fo yo le te fsiringia o e se mai ya se follow up lang o kanga kare fsiri me po fe le ro case mo ku epa e on very camera fa mai oi si fa pasir nga me vai asiat si fa pasi o fa ai era fa pasi ri o paude o me le fi foi ro ko ya e pau yo fsiri e fa mai si fa pasi so nga faias ko inga vai o popor ko inga se fango o popor ko inga se fango ole winga la utala e so la mio le anga e turi loa mana tua mai
le fo nga sao me ya kuila e pa ya olo e ka ko halu me sao nga makua la lau le nga o yo olo la lau fo me ua masangi ai le kama upu ya na tala na fai ia sau lo ma olo fo mai ole apingi lo la oi e le ko ilanga le anga fio lolo a onga nga wa sa ki ai maro kamari anga maro ai nga me pingi ai fai nga enga ia wo lomi fangi wale ali le ala o to e tupu mai ia elek e roma le fo o to e fai fa matalanga ia awa a tu le fe sa o masesi tu o la wala laude nga o yo le ia o fai pole fo ko la laude nga o yo le fionga mingiska de wa venga ma mingiska wa onga a o le taibilia sa ave ai ma CEO o le so i fo ma lo luina le la o so ku ngeila e ko la lau fa pea ai fa sanga mai lo la ngai le corrupt ai ono e sa ola utala le corrupt ai ono. That's one thing for sure ke vai ku malole to low lava le fo mai po le fionga bingiska ele maka round le la wo so ngai ave ku laf o le wo so ngai la lauanga kala ia le o fa sanga mai le tangi e molia ai ka milo so o le ngu ka wo fe se le lenga tau fa nga le pau le nu le fio anga tulo e tau sufia ina le tofa ina ia to ya wai ai ono e ave tua ya ele era fa ko sai onga so kuri kumaro alena o le fesili la ai se a ua ia kuila e pa wala ia o le ulu wa isikepu mua lea o lona pepelo sa ole o le ulu wa isikepu le mua o lo pepelo ma lo palafu onga o le wa e ke kawa mo ma e kawa ngau le kumalo alo lo famaya o ia se fai ko inga le fionga le la au fausia ai o no por ave le me ko e mai ko ia mea so ia jaula o le skepu mua le o lo wiloa o le la maua o e la maua kai o e onga o lau masangi ma lo fiera o lo pepelo le voi la ufa tu le lafo fire komisi su e amionga dau o lo ale Parliamentary e la vea i fo ia le merengei o le fia la lau pepelo le fionga le Parliamentary wa ele se me foi con el Parliamentary wala ngola ko aya kaunga alfa la wo o ko wo o social media mala ko fa kan ko fa ye a pa me fa ngo nga sia ka le fo ka pa i le kule se ngo mo wa ko fa si kala vo le kule fa mai ele fai ele la fa fenga fa ele fo fa nga me penga o si fo fa kala ele fai se me lenga sala lo go wingo fa kala nga kule ele mafai nga fai se me langa le fo ka fa file me fo le case or court of contempt of parliament ele fai nga fai le la ko ki mai kule po lunga il ka opule o ke le ka kongo ka ku fau ya kule pelmele nanga le wang fa nga le case le mo e ka mai ai ele ma fai el Parliamentary fa se me ia onga ele ma fai for Parliamentary mo fa se me ia mele o tatele to tau tu loa a peina ta fai atu e fo isi vai nga o mata upu e fo ile taimi tatela ngonai ono o le tau singa o le file mure ia tau pe ata ma fo fo i ona o le fa ta mali isa yeisi tatu fo tala mo ai na malama ma nino yulungal ia le tūlanga fo i o nai fa te ata mai manai lape o le meta o le tu wanoa le to na manino o male na vaenga o le tele o le tu wanoa no le to fa lo fa male to fa manino le sunga de pali na mafu ai ia ke aula se ai se me fa fe kai sa ma wa se ava ngoa de ngakai ona fo yo le tu wanoa pa pali le o ya na o fo ya ma costa i lava lona no fo turo ai pe o fa tu e tale liu ai po ona i tu langa o le o fata o to ai le nga ngor file mu ai anta to o lava e suni ma su ile wingo la na fa mtalanga ya e ma fainga e sao mai le peru kiasi ai ke le sao le peru e sai o kala far kuspa ia nga i lau sunga e ma fainga e sao mai langa o kala ngar kuspa e ma fainga e sao mai le peru au nga ai e ke le sao e ile si peru i kuak lo winga e sao le la sing foi por so fongo pala
ole peor kama oki ale asi ngasao la singi ai oki pa ko kiki okay pala vai langonga le asingi le angeru ilo le asingi le angeru ai le ilo ka kaula ale le winga fa betalanga le faiatu le ai ei o fo e te seuta filia o te seuta filia le alofa na fai ma le tuua vanoa le anga ai se mea o te mata tuama fa fita ia sunga pali e ui o le si kaimi kau e ki nga ai uru e sala ta ia le ke ro ayo akapadi ima mai sa o le ro bodi ia e ui isi taimi e matua tu ia ki nga le uru ma le va on sa isi fo i mea o te tauna fai ai le fai ia ai ese atangata mala to fa la inga le la mo ka o ko me kaimi ngai or kama le aka ko ainga o la kama le ngi me fa pena e sao ai ku dai pa la e le sao ale la finga ngai a fa nga foi deski fong fa karali me ia la milanga la finga ngai fa penga ale wa arkari le fa ngai si makiva langa o mga fai e vui Nelson langa fai ar keiso fong koema nga ale o so si makiva sui yor kali nga Io ga fa pesi makiva langa kai minga ele o se fa singo siri a vui pule ale ia tulafono tu mawar bauta bita yala ai pule ale fong fika lai io le winga la fa bita langa le fa yatu tatou tulia la ai oi le sa fa ide keisle kuila e pama le fiongan bingi skawa ke lo ase kengi banga or kengi ai kasi wo mana fa mani no tu ele o to yei mani fa masino fasta ele ai or kengi e kakau le fa singo onga kwa fuli e fa ngai ya bui langa le woli kaya am sa pe ko yo ma pe ko ko ma singe ko ka ma fuli e fa ngai ya la kamayo o bui i cases ni e te lolo nei tu matanga ka fara o le tu matanga wala nga o le te tala no atu ele se la utala le uta fayat ele se la utala le uta fayat tu i fa masino le nga ele te tauna to porkikia ele te tau ai ma fu no fayat ko ke porkiki le nga ko ke porkiki ai mai fia me ia ma mata tu tanga lo tu lo le ia ke au le ka fai mai ia le lancha a amperosa markama o loau la kai ko luare ko le law society la to tai to lua le to luo io le fa tau te e mai le taimi na filifili na tofi ai ia tofi nga fa minister leo le fionga parmia o lava na fainga le loia siri le ke a kungei makua wo mai wa or ke nge fia me tu langa lana loia ai o mai ngai dinai mafongo koe ile restaurant ile ai pu e mai lista ngata Samoa na la to ai fatas pu e mai le ata le na sa wai mafongo koe ma au mai ana ta mai tangi le na mai ne yes mo si la fia o le bo le vana o mai ma to pe o fia e ma singa karuai le melna le na manuel tala le na matu fa tu le na sa wai tina malo ya silingi te mina na sa ai fa o mai lo mo si la fia tatou o le sule au mai le tangia a fonotoe e fa sanga mai ia ma ua le Tautai A'e ona fai mai ua ma fai le tala ua tala e lana o le sa o mai executive officer kai per CEO le nala fa mai ua ma fai le tala ua tala e le tamale sa ia le tupe a o lai sila fia e fongo koe por sa onganga ai fa onga ai fa tau e fa au fa saina or kangi nga au mai le or kangi ma mai le date le kangi e quote mai le o fa kia ele atawa tango loa quote mai i lunga o le tusi na mai au nga mo le fa fonga me le tulu malanga lai pisa solo ai si por kala me al dei lo vakunga fa mangingo ngo fo loa date mai por kala me la mai ai au mai nga
e mua ai le porkalame le news a tipi au tanga vaia 2 or 3 days prior nga mai e kipi au kanga vaia le news lea lena mafuaina tata ngofi mention ni lunga o le ala ua umanga ave umanga mea ma le ata mali e whaai usamo le i le vange ia le la whakarangoanga mapuruku le ana toi admit ai lafa o e mau mai le ato na e tau te whaafonga ngai lunga na toi admit lafa walu langa sisio walu whamai ele o ia o le iu ia tatia le na mea le ko tia matulanga lafa ua yele suesuanga ai koe uma e ale whai ungo lana whaatarandoanga e whai mai ia na officially fo ili tamalea ia na ia tau tino na whaatau wai whala au whasaino le isa Oala ya ko nga be fa peri ako. Ai ko ki fie vai aso karunga o mo sangi sia ke le nga ke le siringer ka. Samoa. O fengi me wa sa wa mai nga kangi. E ku wa ia ma wa. Fa mai o ma wa ma fa ia le tala i lungo por kalame. Wa kala e kama le kupi. Ma fa ka wa isa. Ai fa mai wa langa kangi fa mai se. E se le me nga. Yes, wa uma na mafai tau wai. Ai quote mai le porkalame, o le porkalame na muri mafai ina ua uma le news au tanga vai le nga kausa o au kanga vai. Wa uma so engor kamalea, ma admit ai na ia fa tau winai. Ya isa. Fora au fa sa ingor ko ingor isa. Le nga mali pokia ku lo fa lo wai kele, ku so me wai kai. Wa fo ilanga mai kia li news au kanga vai le ko kele ngi se fa ngolongo ai. Ai waita wata avatua i lunga i ola le fai kau milionga o le lalolangi o Samoa i ma o le ala ua i loa fa mai Malaysia na tala e malia tele fa mai Malaysia na fa matalanga ua matua i afeki ai langa paloka o le mele o te fai atua i mo le meo le lo ia pepelo ai le lo pepelo le ia taua nga fai inga o le fesidi nga fai inga fong koe nga afeki langa paloka Era nga le ilo ka mi. Lai o le fesili la o te fia fesili e toi nga afeki la lau paroka. Ele afeki sau paroka. Ele afeki sau paroka. Nga e malo. Ai se kala o ke fai akua. I think ilo wo langa fa porkiki. Last election was probably your most expensive election. Ia nga ikala ia mai ka ngoi koi ia ioi ika ia wala ngor kala kongwa nga ole dipoki nga mai ka nga kala vai ka oi ka ka lu ainga ioi last election was probably your most expensive costing a lot. Ai ke loa ku urfia angelu ku urfia fama fia le levalea yan ngawa o kaliak o ala nga pepelo ke faya tolo le ke faya ku langa nga o faya o le la ferka ko keisi ingei po afe faya nga mea se ka ko wola sa ili po le ale afeki o lo palo ka nga afeki wala ngor kala nga le ato fa mai matua I hurta ya ma afeki ala malo oh my god. Vale le lo e pule pa la me mo olo len ka fai. Ia nga. Ai tatou ia. Se ai lo e ke mama kongi sau ma. Kongi sau ma so ia te tau loto leanga ma e tau ma fai. I'm happy. I'm happy for ka ko case. Ai ke lo la me mari. Ia wa e kami. Ale wa uma o tano dinga le lu fatal no nga te fiu to eve ese wa uma nga pasi o fa popo nga wa e admit came from your own mouth la ukangwe se uma ukangwe kilo nga kiripia kula ia e ko play ya kurtato por kala mera stofile e to yes nga e ko sa wa lo ngutu nga e fai mai ia ma la polotu sala ia wa uma fo ilana o so ina ia mai sa o na tautino le tamalea ia na ia fa tawina fa alu fa tawai le isa
So lalanga ngaloinga o le ngaloinga. Ai le lipokia. O la ngai loa. Ai le lipokia. O mai vai la ndo tu fai atu ai. Au atu te fatu pua ni mea pepelo. Leanga ele sao le mea nga. E ke sao mau por kiki mafu manga por kiki elea. E ole o yo coming against kanga kai kakalo le au kakalo le po kakalo loku le sa loku le solulu ioe. Ioe. Ole ke kau sau malo ko mai fa alo ia mare malo sikai di fo ile ke kau sau e ke kau ka alo leanga. But I'm sorry, e se kanga kai yo go up against. Nanga ngale misi la vai te una fa ya tu la utala winga me na e sa la utala. Yes, ngai lungar fa kar nganga. Ngai lungar fa kar nganga. Fafka ya puro. Fafka ya puro. Fafitaya ele na useful idiot. Fafitaya ele na useful idiot yo puro. Ya. Fafitaya le ya ele na useful idiot wa nga ele na tu inga. O fafika ele to ke lo mata. I don't know I if I ngo fa mai. Ya ma ole la sa ona wa ngo 49. E wa le kanga o le sa ngo ngai la ka ko la kuri fa mai. E nga ke isa ingia sia ki rua o le ka ko sa o la ngo ia nang ka uringo o le. By the way for the toy. Sa ma to lunch mali u malo na fale tua. Sa ma wala va no mo te lunch ai. As of when it's none of your business. Lewo fa ya tuai. Lewo fa ya tu moni lava. Sa ma to lunch le mall. El arca un fa America le mall. Le mall. Sa ma to lunch le mall. Le mall la manuka. Just FYI. As of when ya ele so fi au nga mea. O le foi la wa uma le lei na o nofo. Na o nofo le lei. Ma o va ili na leina ma vai leina ole sau noanga le uione ma sion fatua. I think o langa sanwa. Ma to ile. Ya, coffee club le manuka. Ile mall. Ya langa. Na o fa ya tu fa pena. Le atawa o le la fai mai langa kala nga ke le saingia ni kusisiaki. Ai fa mai o le lono winga wa mamala iai. Ya nora tu lo tomata e folinga mai wa mama to mata ya leang fa mangingo ko maka ele lo ia nging singingo ngi me ai wa alu le fa makalanga a fongo koi ai te ilo fai mai ia e ofo ia le u ele ilo fa ka wengi esa mali e ia ka ka si fa ku le la u analysis ia me se so wa ole o so nga brother in law ya ole tu lo wa le uma ole o no brother in law fon toy io o so ngei la o nga olonga ika ile la aule ma di tol parmi le la fe tong ye inga tu tonol parmen o nga so ilo le nga drop lo inga ma le ngor kanga which is lang ole wa fa so nga ole mea lai mali ai ua sau i lunga o le whaatara noanga ma le useful idiot o pulotu o kanata ua sau loa kau mawhai loa e justify ma kau mawhai e tau puni olo leanga ua mao langa kala whamaila na upu o lau kama or kanga kor kou maengang sa ingia mai ia i teimi o le la fevesia inga ai ua ia i loa e peia ua mau anga upu maanga kala ua ia kango kongi rei ui lalo le pasi ua ngalo e sion keile whailanka ua ngalo ia olonga brother in law ua ngalo ia olonga brother in law le ua whai iai le ua ngofo kongi lalo le pasi o le winga lalo whamitalaga saulo i lunga toe teu luma fale mai mali ia o kaka o ifo wa uloi tu lo le atu tasi le nei tangata kuluku le wo vai nei sau lo le ia to te luma fale mai ma fai mai ia
sala ele i loa e si ko inga siuso ele i loa e whakawengi esa e ai se la ku whakau ngā mea kai mea sangi engi kupi se i kali mai ai se ka ngaka e arua kua leu se i kala mai mua varua where se e ingia oisa se uta whai atu e te kami mai mausi kai ni whaalo ia ua mate ia uma. We already know that. We already knew that. Lenga i reia se si ala koe palafu pe ala koe pasanga pomu. Ai ala ku whai aku. Taua. Sa igi mase uso i tanga se i mai enginga uporoka i saia se i ai. La ka mawa i mar pepero le. La ris ka mawa le mo. La me la sa waifua a e la i loa ke kausa fua ma e fai mai. Ele i loa ele awe ke koe papole ia leu wa umanga e dropping ale ngo leu fakrikari le kai mi ke ro koe feiro ia ya au te to e tau lu ma fale don't wa umanga e dropping ale ngoa e ngoa maso manga fangafa e ai lave makua pakakua wa e fa mua por kiki ele ngai lo va ma lo ainga mare i oi maka o ko rua ole i oi matale na ole tulo ale wa e fa mua rua ka alonga ele ma kuila e pa malau vainga ya sanga yang e fa uma fa fa finge e sau inga fa uma fa ya me ya sau fa ya po pau Sao raya, sao ngā wha uma mea ia. Wa maua le whonko e skai le kule epa. Ngai lora, il firi. Yes. Ngai lora e whonko e, o le me whakaure isa. Wha maro a wangi i kama se mea kasi, ai ku le iang kama ngai o whai. Yes. I am telling you, lea daua. Lai ngofo kongo o ia sorry, ia leu. Lai ngofo leu maripomu. Ngare si paioro fusiwa se ngai pomu. Se pomu nuclear po se pomu volere aki. Mass destruction. Se kau fa makanganga ro fusiwa. Io lango bo le la tu. La foi por komegi volere ka ungir vanga ole la fonga ole. Ole special privilege committee. Na ka ngor komegi. O amionga tau aloa. Yo ya ranga ele power. Yeah. Power Privilege Committee. Ele ongo all Power Privilege Committee whakarongole. E o iai. E o iai langa o tangata sata moe. Sata moe. E fo ilele kau va. Awa iai lo utali tonunga. Ole wingo la utala. Ana whaapea ngi whakikainga la ele aru ko maka. Ai whaapopo uma palo ka ko maka. E ka ai whangorea. E ka ai whangore. O sui ka ere tapipi. Toi foi mai la utala. O le lana au te e sa o finge ko e lau. Na o lo hata ka o finge ko e lau. Ole ata na o lo hata ile. Le lana au te hata ile. Keisi le sa o mai ngi. Kusor mali e. Na o so mai a mai le keisi malo na ilo e le lolo e le fefeu. E lolo e fefeu. A ua ke i woso mai. A la le wana vea ia miong kaworo. Ga mersa istua mai ai mai po ai ba me. Kusa nga oso kongi mai. Fa pia e kau lenga kukusa male. Tu lo wa utata wa fal tua ya mei. Wa uma ai kusa nga oso kongi mai maronga ma fau. E sau ngai fa pia mai. Ya e rule ngai fa msiunga bana tua mai. Ole ruling ya si fa msinonga ma to case to lo fa tua ya mei. Ina ia kiria esele ngo mei mai le mori mawai. Samuel. That's it. Ya o malia ele fionga de falitua wa mako mali le foi ave SMI mei a marquês le. Ai ka ko wo pe fa sanga ile uru ila de. Ele uru kakangi de. Kau ki o pe yai. Ele o yai ma se me fa mai o ko ka ori mongi le ma se me fa be ngai in ma to case mo le la o to tau kami mai marka malo ifu. O fonti.
O koe kau kami mai e. O rongo nga vili fonti a le o sengi siaki. Se o pomu. Oi. Se le fwela manga e aki. Kuia. Ia la aki la e fa fea la ngai. O gere manga e fa koe fa paku runga. Le wala ko ke le lo karonga. Ioi. Le fa ko le ka. O le pomu. Ia. A komika. Ki makal vengo fa ko mo lo kala so ia. Le nga E sengi pele sengi. A fa nga ke fa ko ngor sengi. Ia o le pomu. O sengi nga. Malie maia. I leo ke ringa ele. Malie maia. Ora wa firi. Ora fa mo ora ka. Maso ye ke fai firi sao. Ya le ko fai firi. Mo ko mangeso ora fa longo ka. Ana wo fai atu. Ye wo mango ka o lalanga ke le loa. Ia, mo lau sunga sui kai. Wo umanga fai le mako kai mi ma le. O ma. Ia, ai mo o le ango fale o nga kai mi. Ele hei se fe au o ele mele na. Ia tatia mai sei sei ka ko fetau ia ka ko case. Io ka fetau ia ka ko case. Kulanga o le wa e a fai o le wa e nau te au mai ma e fia angelu o na ingalo. Ele corrupt fam singo ye. Ia. Ele corrupt o lewa uma na whaaliliu uma e o i video o le whaasamoa ino video ma mea uma ioi lewa matua whailele even you yourself lewa uma nga admitting ai lungo lau whaakarangoanga e sao wa e iloa nga ka waku e kamalea pe muri pe mua pe muri ange pe mua ange nga whaanga e whaatawele isa. So awe ke kau popole fua ma e kango e koe kau justify ma e fia le lei fua e koe kau kavas koe inga show brother-in-law. Awe ke koe kau fia le lei fua ia lei. Leanga wa already e kongia lei uilaro re pasi e kere i mawhau mua po fea kua paka kua. Le la wa ufa yatu. E ke kau le fai mai fua e le i loa e ngai ko i inga ongi aisangi me wha akau wai. Se i vanga ngai le anga umakako mawhau. Wakako aisa uma makako over aisa. Nga sa ole or ngako ai ngakala e ala kur ka ngaka fa ai lor me kala kupi. So to me awale wasting a fua e ke kau ai lai loa a ore miske lio lilo ole miske lio lilo le ya kaua na e loa ya le lo foi por cámara fa ka voice el posa nga sponsor. Wow, ole ka o cafecini. O firi. O le fesili. Na e loa before or after or ahead. Awo kuai mal palmenge e fai a kuai special committee. Le wo fai atu ke no ya nga ngai me ka ke fisoso le la ngai e au mai e le atua le poto e le tangata e ola mata o ma fai alo na finangalo a fai la o ko fa fonga mai e matua sao pe make sense me uma ia e matitala no atuai fa fkai ile tua le nga ngalue mai lo na nganga e ngalue mai ile e makau mafaya longa finga ngalo ile fa maungi ele ingi o ma ako ele o se angeru e o faya ko ele o se angeru ele ingi o apa au ele o ye fungi apa au le atawa o ma u fo ni tangata yanga sala ma se ele ako ai pa wale o le me fi sila ye ile tu o kanga kai kau mafai enga ke faya longa finga ngalo ka kau ka kala ile mele le ala wa yo so ngei mai ona ole monge oso malo wita wa e faya anga ngafisa ukala ngoen mata upula ia ka ko faya fai unga ile leo the voice of God rather than our own feelings. O mea fai feelings mea oia wa e oso mai fai I'm telling you the truth even though ole pending le ka ko le ka oko but I'm telling you o feelings au me wa e oso fai mai wa emotional. Ai sau foi ka ko fa ai puki. Que fa ko lo fusi da so ga ko lo fusi da so nga so o ke fa ko i ngai sau ngi foi ka ko fa ai puki oi
Ka kou kala ngoa. Pe feu wa yo ka kou kua. Lenga ese kau kele por kiki fakasi ese lau vaenga ese mako me mo ke kari kongu wa yai. Ai ro tanto no ai tau penta to fetau wi issue. Ai ku mauro ka ku verfang. Ja. Ar mele wa ngofo fai. Oh. Ja. Ele ko va kusa kofi. Koe ai mo ia so. Ha? Ele ko va kusa kofi. Ai. Ano foi anga mai. Ai, mai maura o kofi. La avela o kofi ma hoje se ave. Si ele. Is that oi tui? Really? Ya ole o se o tonga na le matou case mo o tole festu fesili. Ya. Ai akarango mai ngei lunga o. Se pe o le case, pe o le century foi dele. Fa sanga ilo kule pa mali mongi ma mo se ele. O pe o le makauki. Ya le fa la. Na ka ko si la fa mo me yo so mali mongi ma ya la uringa. Sere. Ena. E le lai mau te tari. E po le me e ua mao nga whai rea mea. Wa iro kari kongunga. Ua mao. Nga kama wanga lola lans mahelen. E o le mea ngai. O latina. Kama wanga lola latina. Ngungumi a koro mea. Ioi. Na maua loa. Ua e vai e. Na maua loa whaale tō nunga loa. A vai la tātou iai. Ka oka, ke roi. Maali e. O walaku yo. O walaku ke pe ua lua e koru vai aso wa umaile tina lea. O pomonia. Lango ko wa masangi wa ka regulate o ri le tu. O to la tu. Wa masangi mai la sika maloa ngai nga wa masangi mai sika maloa o le foi le ole pangonga. O ka VIP e. Italia ikalia. O ke ia ro la ko fa ka malo. Ma ko yo mai mana tuana ko e pukla ko vango e ko ai ai les falili. En o fa yatu. Ai ona ua tava ve avatua i lungo por kalami. Alu lo. O lo cancel. Ai o fesili ai. Fesili ai po yeses ai reisa sa mo e venga ruenga yo. Nga o sa mo ngai leo ai o. Au o fesili o nga ile isi kamalo. Fa mai. Po o ai ka ngaka le leaking ku nga information sia ma ua. Fai no ho ka o le ula le. Ai le ka o me po ka. Ila ka o boy. Ya e pu na ka sa le. Ai. Mana to le na po e mai le tana mai e tanga tana ai. Lai mo sira fia o ka ngaka ko ai fa kasi. O le ala na uma. To e fai le la to plan e to ai o le su for radio le po e tina. Ai o wa ko ma ku mo le le tina. Ona wo fa longo mai dungo por kala me ole wa ma e dia ku. E wa sila la fo ko e kulo. Po Helen po ai. Ngaru ko file inquiry le ma to e fa ilo ma pi tau fa fe nga ur frenga. E ese ar cambia le lo ye ese cambia ka kasu esu. Wa vai la ta to ye. Ma ka ukia ya. E ma tau tia. O la uongo fongi de kembi ngai ma fapia. Man, this guy, he's too advanced. Oh, okay loa. I think o lo ma fa fa ngo wa yai. Wa lo fapia le ata. So le ai la ri. Ele ai la ma kwa power ka malo asiri. Ma got farari. O la uongo fongi even though le lo to ita la ika. Bitterness. But deep inside le atawa. La ngofo mar ma ofa la fapia. E ofo ya su helenia. La maka mai ngi kai mi la ko ma ofa fapia. Oh my goodness gracious me. How did that guy? Be honest to yourself. Recommend fa le ya u kongu ke investigate. Esa orka. So kam sa kangaru. Ava ku kawa. Assistant au ya. A very cool recommendation ma ke ku private investigator. Lenga o ke o fa ku se kala o kala mong ya kala le o ke fa ku.
Kalamongia. Ai tatalo i le tua po fele. Po fele ata o to i nei mea. Ai mai se wa le u mate fai atu. Fono toi. Maraka ko keisi le wa e faulua. To me, what a waste of time. Isa o ela o kalefe. Ngai sa longa. Yeah. What a waste of time. Dai nano fai atu a waste of time. First, makele i fakua se kala e makele i o le mele nga fai ele makala. Na fua i le news kipi. Nga fua i le news kipi au kanga vaya. Ka nga le su kipi. Ai la se ke alue. Na o fetu ai se ke alue su. Ela usa un wasa o akotfar. Alue su kipi. Ya. Alue matua su wa au tanga vaya po nga le mana tipi au tanga vaya. Ale anga ke musu e su le anga lai sa o ele pepero o kanga vaya o la nga sa o le fainga mengo le news o ma wala. Na fai e ma faʻasoa e tusai. Male news. Why? O le talk show le mea lea. It's a talk show. E whaakanga. E mafai nga ma faʻasoa hai. E le pule hai sesi. O a uma la ma theories o a uma vaenga nga ma ka ngofisu engi mai penga e iloa, penga e saingi, peke le saingi. O le faʻasoa ai nga ma faʻasoa ai. And there's a news channel mele. Leila na. Ina ia e si la fia for your information. For your information. Ele fa pe fo ile fa sa inga ma fa so ai. Ia la me wala inga e ka mai fu ma le anga mai lo ko nga e saula ia ile information wa ma vatua. E fu nga ile ile news au kanga vaia ai wa ele haru la su isi kanga kala fo inga kala ngoi ma fu isia e longo fia le mea e mongi mar mesa e makua ikangi alava palanga o ma wa o na ma fa se nga ma ta ngo fia vai ton pala ngo fo nga ja. Vai mal por fia vai. Fa. Vai mal por fa. Ja nga. Ai vai ma fala ya. Kofi lua. Vai le ma opo. Ole. Ja foi da ro. Uruea. Ngai lua. Ngare sia. Ai o nga vai le pu. E kongi ra fa. Ja, alena. So na o le malia yo ngi me ko ke mo ngi kaimi. Tatou talo la. Po feta o to yel fam sino nga dula epa. Ya mai se o fo yo o le sunga ile minister, prefectural minister o que for le mo se me inga ya kule prangia so. Ja, maar sai foi se que feia, se que fe ko ri o eri la e kilo ma ye lava. Au te faia tu lava ia te oe. Ora me tua ma te dia lava. Se va sa ya foi o mono le ma ho te tatou fa sa longa fa business. Ai me se foi tatou wa so fa na. Ta se la fa na le let's go to our birthday fa mo kal ya to tatou wa so fa na le. So far now, our birthday, the 81st birthday. There you go. Ole whamuruanga, ole aso soifua o mātou tina ia fua lole loi mata masoe bauli o sale lolonga. Lo wanga ngai ia e whamanua tuia ia Iova. O mea o mafoi o te tonu ia te au ia whamanua tu ilona suafu pa ia. O le vinga mara whaaftai e mua pea I le tua ona o lana pule whaasoifua. Ma lada tau singa ma mana, ua mawhaiai o na aulia mai o ele tina pele le loto, lo waso soifua I le aso. Wa toa iai le valus furu mara tasi tau sanga o lo soifua. Via le tua I lana whaamalolonga, le soifua tuloi.
I tausanga te tasi o loo maua I pea le tatou mafutanga mafana. Whaaftai I lau te talo ma lau tausinga mo I mātou le whanau, ma mātou whanau. Ai mai se o tiu te tau ave I to tonu o lo tatou ainga. Ia whaamaruia tele le atua mo oe le pele, mātou te alo lofa tele mo oe, whaaftai foi I nai tua a ia e ne tima mamua sa la ua whaafaileina ma tausia oe le tina, na mafuai o na e soifua mai. Ma avea I oe ma whaamaruianga ia te I mātou lau whanau. O la mātou te talo, ia whaafua loa pea e alo soifua, ma ia maua e oe le fia ia so uma tātou te mafutai. Manuia tele lo wasa soifua tina, mātou te alo lofa tele mo oe, alo whaanga o lau whanau, ma lātou whanau, ma isa le longa I Samoa, ni usila nei, au se talia, ma atu nuu o loo au mauai whanau. Whamunia tele lo wasa soifua, whaupopoti e mama whamunianga, ma le sunga li ataua, valu se furu ma le tasi tau sanga. Ia, mai le fio ango sare lo longa tina ia fualo le masoe. Pa ia wati amaro manu vai tino usi masua. Ma le lenga le mali e toa, le fale fia foi ma le fale sala fai lo longa pule ma le fai to anga. Ia, ma malu e te tiu wha amata la o ai foi o le lau mua lea o le tatou motu sala fai. Wha manuia le tua. Wha manuia le tua. Wha upopo nisi tau sanga wha aftei foi. Paru suma test tau sanga le e taua. Whaaftai le tua. Ia, mo ngā lofa foi. Ia, mai si o watalii. Ia, po o le sunga ia to vau, lua manu. Ia, ai mai se foi o lau whanau uma. Ia, o te roa foi matunu o le neila lo langi. Ia, tatou mei mo sin tatou malolonga. Se kausa ilia. Langa ongi foi de keisi na ngāri. Godfather. Tatou malolonga pupu. Se kausiaki. Po ua mo mai se kari o kakou keisi. Tuila epa. Ia mare fionga ni minista wa onga. Toi foi mai. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Toi fa talo fa le fa atali mo le tatou por kala me malo no masani de vanga le fiafi. Wa veselo fusi wa
O kau hot. Wa vevela ia maka upu. Wa hot issue. Mai mau peang fa pe fa ingo fa unga fa msingo. Anga fa ko fa le kong karo msingo. Ai fa tai. Mai mau peang am fa sausi makiva no program. What do you think? Ala me kam fa ye mai. Fa ye saur pa le mia e kadi. Ka foi sawi. O la me la e sei la e fo ia fo ku e pa kadi o. O le fo uma mau le no ma fo fetalai. Ma de tole tati tala no ai fa tumunga o le kafator. O la ma fa ngaru pa le mia kadi. Wa ma de tua. O ma tali le asi mativa ma de tua mai fo ina o tau avele tangi fo ile e fa taui I upu ale ungali ile na fa ia si mativa. Ai saura kali inga ua viri si makiva ma longo le lo ia si di taimina ma fa ilo leo leo. Ma kore nga avere kangi e fa urulunga tu lo le sunga pali I taimalangi. Ar kangi la onga e kawala ku ia si makiva. Ai fiso ta ila si mativa I o ma fa ilo ia I le lo ia si ma leo leo. Ele manga o fa sang kangi. Ona o ia o le public figure. E fa mai o mea ia e fia ngai malatou. E fia ia. Lolo winga la, e mawhai ma te lele avanoa e mawhai ei la langa o ia public figure. Na sau tali. Faʻasoa na inisi o vaenga. Ia. Akiro e koe a fesau. Pala ai. Koe a fesau. E rei fia sau. E kusa pifa mai, e la kusa pifa mai e le mawhaina ona ai o se melea se whamasino o le a matulanga whapena. E koe e wha e sa o ai nganga e koe e wha. Ni oi. E koe e wha sau e se I wha manino ma. Ma jala noa. Ia. Tatou talia po o le ale tua patatua o le vaenga le ale ataua. Wa paule mea mauti noa. Ua le manuia le nofoa pe ua whaalea o ngā ina a mai le whamsinonga. Ua le manuia le case o le whionga le sui pāremia toi lupe po mulinuku o le semo. As of when and the next step, paule mea mauti noa ia le ua mai fo ilunga I tustusinga. Lono winga a whai o le whaawau ai lava lea, o le ato e fo I whalea lili lua. Whainga paro. E le lato whainga whiriwhiringa. Palo tala I titi. Talo vai ia fale alili ta faʻasoa I langono le tu malo. Le ia taua. Tasi lea vaenga matua I le ai se ko fa kakala ma se whaato whala inga seusila sila ale whaamsiunsili. Sao le. Ia makari fo kau whai ko malo. Tua I noa tia lava lea ia te tau o le tu malo. Ma kua I ngoa kia. Kusa o le ua whao ngā lea ia kakau ka ngaka I lengi ku maro. Walanga pe alo fua I le tato lau. Ia luta vai atu justu singa lato newspaper lapseva. Lea e entertain ma ili se la wafi. Sao, lea me la arkarongo I fōra. Io e. Lai pe ili li wha. Anga ili se la wafi. Lo no winga. O lai lau te I loa ma mautino. O I lea nga wha aka kua ilea. Le wha iunga. E ui o lea manino e le o iai le vaenga le I tutonu. O le namu se lau wafe ia mare masaro salonga. O le namu recording I o le mea. Ai, talo whai ia whale a lili lua. Pa iai a inga ma tapa aua me se fo I o whale uporu. Ia le ngatai lea. O le lua sifuru mare tasi o tausanga o tupulanga. Tai lua su mare tasi I la tou sa palota. Talo fai. Atu ua ia la lato ia te tau ua tapunia ma tā mumutu la lato leo. Ona o le nau lava o le neitu ai ngā tangata. Ave o ia le fia o. Kakua. Mafofofo ile le ua ave o ale le fia o simativa I ato e lupe ma le alu I otu ia la auria le jau tu ia fia me. No. Ai mafofo ia e fa pena. Le sao le.
Yo. Sa kauma fau le ko nga me fapenga. Ya ai masio o ka wori kumalo. Mo fo go ile kumalo. Ai le fa rongola. Te ilo tangata wa matua I regret lava le leo e challenge la tono fua. Awa aka vai ku le ungo mene ututupu mai le atawa ona harulo le masalo. Pe o le tala I favor nga tai fale e asa le faiva ile asa le masalo ke lo. O lo vanga o mengo sa. Sa o vanga o manga. E fa ku ayanga ana o e challenge la tu e faini la tu petitions. E se fe uma si makiva. Wala ngai. O vanga fia me. Vanga fia me. Kero kemingi. Ai wo fo ma ku kingo va pe. Ya e pe no vetu. O misila ko. E fa pongi sa la vai le tua le anga ile ka kaunga kupu. A or kemi ngai believe you me le atua la ona no fone fa pe oh my good boy. Anga ilo a so nga kongi pe ko ka ko kan. Oi. Ale o fa ari mai te min ala nga ile ala winga fo ile tua. Ya te. Ya ta o to atu ile tulanga o le filifilinga ma le faʻatua falaʻiga tatou tatalo ia foa ile mafaufau matala ma le mafaufau o le poto mamā mai le atua e musu ia ai le kaʻikaʻi faile I se faaiʻuga lelei ae maise o le legal team I le isi laasaga pe kakou testinga loa le mea I le iafea muamua mai paunga ko inga mea ma tua test loa le malo si angor kula fongo mai si vahenga I runga oa pe ole aka ko walua I le kaku anga vai masangi ka ia lalo ri ale ainga sa Samoa o sa fo ringi ainga ka ia lalo so Piola ka I lunga o ko ka ia lalo ka I folu o mingo la utal a fa pe nei o le alava le faiunga o le ai tatou tatalo ia maua ele fionga le lipa le mia ma le kapeneta ma le tatou wa caucus ma le legal team ma e o ma lava o lo le sisi o manga lea e faia le isi faiunga siti ia latou maua le tofa poto mai le tua e faia ai le isi la sanga po le alava le la sanga si le fia le tu me uma le tu si le fia le tu me uma e le o la va ai le sunga ya to rupe le stanga tamtua ya e tala votu lo wa le fionga le sui par mia tau sanga ya o le ale wing o le fa metalanga ya a fai o le unga leo le sa valinga mo le nei taimi I le laina fa por kiki ma tautua I lona I tu malo mo le nei taimi ya e fo isi anga va e fo inisi nga ruenga e oi tele nisi anga va tele nisi nga ruenga e ma fai ai lava ma na tua e lusi le ngofoa lusi le sui pare mia kofinga ai le lusi le 2 milionga de kausanga o le poro keki kwa kere o nga me oi oi o se soangi siringa ma ka po siringa ko le kumalo ele yala se nga martanga ta fo ile o le upenga o pili e Tautai A'e ai fangota e ui e tautau mai ona o lona tofi fai pule pe sui bale mia ai fangota pea lana tautua leanga e se 10 milionga I le 5 kausanga lea ole a wailanga lana no fo inga malana fo ile tautua na te polo faʻasoaina so o ai lava la pe afa pe ole waka ku karangonga I le ku ole a tatou alu ai lava I le tulaga lea ia ai taʻili seisi toe fili le kai se e agavaa aualaga a kaku fesili ua uma I kagakagavaa o falealili lua the answer is no kele o ka e falealili o le iku malo piko I ke lea lea ia Samoa akoa yes falealili so ele o ngela au le vau matu ai ona ole ua tatou talanoa I le tulaga pe afa pea o le mutaanga lea o le mataupule ya
o le tautua ia a le fionga le sui palemia po le sunga ia toi lupe e whaawau pea i le tūlanga le porokeki e i fui manisi vahenga e ono a fea ona a fai e mawhai o na fea i tūlanga whaavau malo vai fafo Kere le pango. ia le ke le wala ungar ka malo i New York malo o whakas wa yailo na tae au wa pipi ilo na ingoa e lunga o le whaafanua o tai ia o malo al meso le Pasifika sa yai fo ilo na vanoa e pale mi ai e bal tu Sai. e se fo ile man na yor sa varinga le nei takata pe ata tu terno ne ia Mas siaka le kai mia ngasinga se palmia. O malanga umala sui palmia ma malanga palmia fai ko rupe. O mo kwa lava ma kere langa kau ko mala. le taimi a toa valu va yaso le sa fa yese malo longa ono tulanga tonga fitinga ile a palmia o le valu fo inga va yaso sa palmia ia E kuelo. ko lu e uia o yor sui palmia a o ko finga manga ko o le ru i pale menge a o le paia inga ngei ele ia waile le laule le mali to ile fo tanga ai nga fiko ai ko lu pe ma kuila e pamba vanga umale ia na umalola ia lea no fo ana rosa sa mo e fa au to finga fa sui pale mia ai malanga ia to lupe e alu e momoli le leo sa mo ai le fortele Ia. le sa fai o malo o fatas ia so e se ala o le atua le atua tatou o mai salangi tau runga o le mata upu le O kele yo mea sa fai e ko rupe ma lau e palmio lau le mali ko e whaakanga isu i palmia e fai masui. Ka kiri wa ina menga kai mio ko kuila epa. O kuila epa po le mai markinga inga e kakawanga e kai miuma. e le fai fu se fongo alenga e mana tua ya ma tua lo to sa no ngale na le sa no ai paru sa lue fa po le lua kai mio kuila epa e le kaua fiainga se fongo pe ale ai ka malo e le ai fo se ka penge kai faia pe ale ai ka malo ha so fa vitai ile tua ai peiro fo ya tu le atua a fc sa o mai o le ale me ke manga o asia kai happen next le la ka usa o kwa o te mana o test uma fai unga ia Ia. test e ilo ko ri konga mole le o le fam singonga Male lumanga. male lumanga yo fai unga fai Ia. e kau ke fa ka kia pa nga e ngoa ro le melia o ke ro la kala e si le mai mau kai me ko e o fu e ka mo e mai mau kai mi e matua mai ma wale tai me wa foi la pa wala me le la fai le e tau tulo a fai o tanga te tau fa le anga te fa le anga me pa wale o me fai o lo walu e fai ngia mo mau kai kasi Ia. ia wale nga mai lo le fai ni kau kingonga hia safe pengi ia no role ia ni mo malalafi ma le lo loa ma le le va mawa ai fakaria ia fai langa le o ia fai unga le la na a fa fo mai le fionga le par mi le e pule aska funge le la longa sa ai a fai o le tatou nga luenga le na mafua ina o mai e fa sa mai inga ia fa sa o me ia i lo la tel tonunga kasi le va nga ka un ko fai se fua Ia. ka un ko fai se fua to ai nga va nga le Fai se vai mama. Ia. ina ia mo le alu i luma o lo na mana o nga sa wa ma lo una na langona ai pay for na fai atu ia o fea e ka oko ia ile fa ko fala inga e mai le tai ia me se fo io o le legal team la to o lo ia ile to mai fa le tulafono e fautu ina ia o le nga ai pay na ta fai atu mai ma ue le tasi le nei toa mai ma ue le fa ta fulu fa pe nei ma mo wa tulava pe yo le mo fa le ata mo wa tu fa pe a o lai te si la fia ma o wiloa le fe kawi ma le make sense o ngi ko inga me Mga mienga kolo ia malolosi e faua kula fonga malolosi. Ma fai fai unga malolosi. ia tu langa la na fa si forma fa soa
Ai o le keisi la sufalaini. Ia. Ia. A mai sau sira. Sau. A mai sau e dua ka view. E lau vatua. For Friday's case. E lua ka view. A mai lau view fa lea nganga. Ma mai lau view fa kingo. E ai manga yaranga. Au mai lau viu fa le kingo. Ma mai lau viu fa le nganga. E te afai ole fai nganga ai fa makarakala mai au kafa ma kalaku o au viu i e lua. O le viu nganga ko e fai le skofi. A lela e mga e fai ngai. Lei fai ngai. Fai ngai wa le so kofi. Ya le so kofi ya ar ka ko wa. A sa pe fai le fai ngai la fa ro me kalasa. Ya fai ngai la la var kaimi. Ya. O viu fale farkingo la por fale nganga mo. E sa uma le lua fai mo mai la farkingo. O viu farkingo. E kioti ya el verdict. Ya. O viu farkingo la. Mo la to uma pe na onisi. Mo le ko lima. Saul ko kas. Muy. Sao ui kai isi fu iau viu. Ia sau kau. O viu fale nganga. E kaunga nga sao umala ko. E sao umala wala ko viu fale nganga. Which is a view sa ore kaunga ye. Which is view sa nga. A le viu la le farkingo. Le la ka pole le viu nga. E le longa nga e kalasa le leo le ke karmoso ye. O feelings me ya la fai fo. Ja. Okay, como explique decision. Explique decision. Ele é um saurco quase é malar co lima. Pe saurco co é malar co. Mana ia tele. O la viu. A ka ko wonge I la ngongo re kingo. Whatever nga kioti le verdict a kalasa. Whatever. Ai a ka ko wo le ami o tonu wale tua e mata ua I kalasa. O le asu falaili. E fiu e kaunga nganga I kioti. Wa ora me ngai kupu e matua fiu e tau pronounce le upu kioti ora me ngai le kupu ngai kusa la family e not guilty you know le ato because this is too much and the reason why you look fai aku o le o ke kalango aku fo ia o being the person o le ngo umala malama mai ma o la vea mai ai ko ngore case le ai lo que fai aku mongia iwe se vanga nga e ai nge mea nga kia e Samuelu e le ikalango ai ai foi se piko siri nga kele le la karwa ngam Samuelu le atawa o le wo fai aku po ao a o ka amilo solo Samuelu e fiu le su e make video call mai so o le ango yo ngai mo melala na le no fa ya tu ma o te le tu foi e fai se mo le mau pepelo ile mele fa pe mai o le conspiracy o le kaupule e kaupule inga ia lokali mongi pe ku ia li mongi no o ke le io e nga me e le se sin kau fes kaupule nga ai se me nga ka ko loko mai ia la ngonga e longo mar makanga wenga o leo e mongi le eyewitness asam that's it o angi si kuo pakakua fai kalia Samuelu makali de merga ai paua le o le langonga ka ko manga o mai ai ia liu alo mai al fa maongi o le sa vea mo komesinga mua malanga vaenga malanga li o le sa ka mo fai pui umar melia ia liu alo mai e kau a mai so ko kari kongunga ile mori mau le eyewitness ar kamalea pauanga a isi roa mau ngasu fai karia o ko mar su engor merga
ai uma enga wa whāngau mai eile me ka ufa mai o re kaupure pule o lea lai na whai atu ma o te tautala lava pēha hauia lai whaafafonga a whaifo ua se eila ukala a whaifo i lali e tau o mawaluma ai o kele i loa e sa o re whaufaunga ia le li ie le kua e wha mangalo mai la ai o te tautino malo ui loa e le ai se kaupure pulenga nothing whatsoever. Lai loa le e malama i ai lise le mea lea. Malama le i ai li o le mea lea. E o fo i a mainga wo ka ua le suafor ko finge lea. Po o le a fo i ngi whaafika uli wa iai. Le a daua le o ke kiro sa o le camera. Even mainga knows e lengi kaupure-pulenga mea ia. Lenga ke iloa. Lenga ke iloa leia. Ai lenga o kākou. E malo losi aku o kākou langonga masokanga. Emotional and feelings. E ngake overtakinga o kākou mafau lelei. Ia ulaia. E ukere ngā kiar ka ua kore ngor ko finge nei ngor pokalami. Lai si la fia lelei e lilo mai ava. Nanga lai ngaki sira fia mai amakanga. Ngaki sira fia le leia. Ke lo fo lai sira fia le leia ngai. Leia toa lai sira fia ngai vangi. E le ai se me ka o se kau pure pulenga. Pa wa le upu. Kau fa sao. Le se nga mea. Ira nga. Io e. E lo ke kau karango aku. Awa po wa fo kau ai maalai ka ke vai ko o fai fonga e mainga ile mainga ya ile pare bia. That's her own fight. O langa nga fight anga i moronga ai i kua ko re maka upulea. O le o ke fai o lai nga ke loa ile nga swe de ai ngi kau pulenga manga mau lapis. Paule me ala nga ia si la fia. Nga ka ko nga lulu e umalava. Se isa ili pe fa maungia. Le moli mau o eyewitness. Pa wanga le ala ngali a tau wa le no fa atu ala utala le nei. O ke le karikongu i se kiuti e sau ko inga. Pe or kala kuspa ia fa pei o nga mamao o maku masau ke masifo masai. E fa pe nga fo ila o kilo ringi ko inga case. Le ala fo ilea. Na matu wa ile mautonu leo ma fesulu fai solo. Ile tau taritarina o fesili. Le aini evidence. Le mafai nga la ko nge kinga le kaimi le ngofoanga ma fesili umanga ko fesili ai. O ngai mafu mai. Ele sa ole ko inga morianga wo fai. Mal fai nga fai ule ya taua. O fea ni morianga ua feka ngisi fa kasi limongi. Mare sa avea mo kom singa o leo. O fea ngi morianga ua fa pea o ngafai. Fea ngi morianga ua kangi se kom singa o leo. Kangi aku ai mare kangaka ele o se kangaka o se fai ngā malo o ia o le fai lau kusi o le kua ngai. A or kangaka o lenga ku ua ia. O vaenga na. Ia. Au ngā lau kala. A fia i roe kala sai. A wangi i whaafafa ia. Ma wangi i whaafafa i ngisi o langa whaangau. E o lau te tala doa u lo ulangona le e taua. Ai kai se. Ke kalangoa aku malo ulangona u te iloa malo. Ele o se ngangana po o se langona whaapea au. E fia au whaavarevale fua i la au le mare toa. E ai. Ele ai. A e loa le mea sa o e fai a ele fai au. O le hanga sala le mea nga. Ia aula, a o kaukala kua ia. O ke le popole ai le anga o le wha sala le atua i lunga ia kia. I upu ia o ke kaukala kua. Pea o fai ak. Se i vanga nga o se miske lio lilo mai kaimi a koa. Pe kolu le wha singa o su esa muet. A o karakalangoa pea ma makulanga uma. Le ai se kala e kasi er kama le wha pea mai.
ngā whaku umange me alo ke pisa kuai. Alu Samuelu le fale o Limongi. Oka e le titei o skina le a tau I cannot wait till le aso e fai sa o le case lea. Ma cross-examine ai loa le mori mau lea. Sa o le. Lenga o manga kua o le whaku lea o le kala kama lea. Inga ua umanga wa ai le po le mele sa kupu le vave au. Mo ngai loa o loa le fale o Limongi. O aku ai so e sa vavali mai lea le kamaikiki pe se nurse. Malanga kenge po so ko vai. Oka se details o details o facility. E se akali o Limongi nurse. Ei. Marka vale. Alo ke fai aku ai o le makua iango o le matua a noa o le ngai mea. Ale la filosofia mai o mea nga fafau. What a perfect lie. What a perfect fafau. Takora winga ngala kakala. Ale mka loka ya skama fo le awo ko kaukala se mea kasi pelu. Ia le la fatu nei la utala le nei la o vionga afa masanga la nga o te fisiliatu. O e si la fia. O la ua koe loka whaakasi, o la e poku whaakasi, kiki apa uia kia urumele. O e si la fia, o la ua toi potu whaatasi. Le ua koe loka aku kama le o mapu, o Daryl, mapu. Le ua koe loka aku le sa loka mua mana tua le a tawar tamale le sa tala noa mai sa mueru ngaru ave i le fanga. Le fanga le nga ave e di mongi anga ia e haru e wha oile o ki ala au le mali e toma olo. Ai aru sa mueru i aru whaakawela nga isa ave i o ia mapu, Daryl. O lea langa koe roka aku mapu peia o ana nafia. Ana nafia po ana nei. Leia taua. E le kakau. O le na maua mai nei lau intel. E le kakau. Maua mai lau intel o laua avaku Daryl mapu koe roka whaakasi le poku le Yeisa Muelu. Ai whawhepe a whau le kau whail wa anga lei e whaasofu e Daryl e whaasese kala a whangangia a Sam. Ele kau ngoloka whakasia mai le. Ala ua atu o sina fia e lau o fionga i komisina acting commissioner. O e sina fia o lai loka whakasi kai miringi. E oi. Ai le kakau. No mo mai tala walu le po a toa ele mafaiga moe le leisa mueru ele kari konguinga. O lai ko kongu ia mapu le sela lea. Maisi ai sa ko lai moria ai sa. Ua ko fa ai la tau le fo to tupu le mele sa tupu mua. Oh. Ele mafai. I lano le tulafono e fai le segregations. E matua fa vala i singi le o lo sau e kangi. Le anga ua kele ingoa nga drop e Samuelu. Kele ingoa le au kule i isa. O lea na matua mention e Samuelu. Ai hau fia i fu ila marakamala. Au mangira ki ufa sio ker kamba le Samuelu fa fea. O le lo mar fa le fa masingonga le sfalili. Ai se hau to evatua i kamba le ikukong. E ei se mafu anga wako evakuai mapu. Ai evakua ave o i pokule i Samuelu. O le fesili na ngai la o fionga kom singo fa pui. E pe ala tawai atu. E tau te tala noa i le issue o le o ke fesili aku. O lo ke fisili aku o a to wa inga yes o manino mama malama o lai o makwa ku mu sai le fa pui ai ilo utali tonunga e te tauna matua ese lava le pui nga malu e ka ho fier kamarea e oi a mele la o sa va aka la wi fo au lai ki fo ngale i o I fe foi le no le pitonu foi le anu ga oi muri fonga le il fa pui a tamaiti. Yeah. Magalo ya ja mai se sile ngol na le tatou le yele na something manu fa pe ngali ngoa. Ola mo wale la wa inga. Ale wa vatu tangata nei avatu yele wo fa ilo akua. Le anga ale avaku public fapea o le to te fia o ile va ia fa pui camping wala nga le mai afa masanga kai o le fisiri o ile fa ia ko lo ka fa pui le yut e lista ka tana le na la tula se singa ale la aule le mali to le fionga le pale mia por mingi ska le yuta mo temi mo yuk au vai to ile le si tangata o le matua HRPP le seri pe yor ka nga le nga ki vai ngir ke mingi fa le tuma kama se o lo manu le ngole nga o lo manu le ngole o le no fo nga le fa ye fa pui e tamaiti
Wale ke sila kule to tatou mo wa vai atu. Kele yo le au you fle la vea ku isa. Yeah. Ya ele ole telefoni le na o mau na nei le atou po se me ole se fulu lua nga ile tasi. Na o mau mai tutonu. Awana ingalo le o ki fa manga ku ku pea e ko ke fiu e fa corrupt leo isi leo ngai ko kongo fa pui. O la ua yai kama leo alo lofa. La ua yai kanga la ua ele ke le ko fa saoa ngi me pio. O tangata lana le ko ngeki mai. Le ko ngeki mai la o fionga ile acting commissioner. La yo le vatu le tu lalo. Iyo la sanga fa ya fe le va nga fa penei o le avatu ma fa panga no le tu sa o lotu. Ia. O le so fa le case le ya to. Fa fe pe aku buse me ya jam. Between now ma le so fa le. O ka ngaru ska le se sa ma ve ku se o ta ka mi nge ku ngata ko ngot pokunga. Iyo. Ya, ai tau te le fa pe tau te fa ya tu a mea tu lo le ai o tero po ai lava le ai. So se ka ngaka ka fier eisa ma ave ko kongu le eisa. E le ai se me ta o se ma fau le o kamaia. They will move for the sake of the money. They will move if they all ideal. If they all ideals or deals me life kama when you're in le eisa drugs. O kala umai if my family comes first. No way. No. The organization comes first. Yes, I know that. I surely know that. O a umanga me for my o code of whatever gangs, family comes first. No. That's just a mask to cover the reality. But the organization comes first. Po le lo fo mai arba fo anga ero lua saul le ko luolis ero lua saul le fingolis ele atawa o fialangi family comes first anga le su e isa nga fa kau fa mali e addictions everything sa nga ngor saying everything must go everything must go. That's how powerful o kulanga i mege yo drugs and money. O le la wa vatu ngor tatou por kalami. Ia le tūlanga le nau ia. Ia kar kongu mai ngai la ia le ropo la kope ngai le kaimi ngai la makua. Ka runga sailing i vunga ngai leo ai fa kopes ka vale se ka manga mai nga. Ana. O la fiu e fa ia ma fa mai sole ke ro oi. E le se me ngole ri son e loa o mai asiata ma le ataua ma le tautai yes. Yes, because people put their trust. This is the voice of the people. Voiceless. Voice mo oko. Yes. O le leo lea. Pefei ka mai ai. O ka fa umaro la udala li tati le atu fai tatu fa asisilanga. E uma mai la ua o ngana po. Ai o maua le tusi. Tusi na tusi e tuai le tangata e tea. Le atua e se fulu ko se fulu lau pe por kusi. O fai ka o ke fai ka o ko ar moenga va atua le fa fonga mai le tunu. Ka vai a nga ruenga. O fai tau to ala ia le tusi. O fiu e fai ka. Ai kusi mai. O le kenge ma ko sa kaua. O le kenge e ngofo i West Auckland. O tele tala noa e fa mai mate a inga ai o tele nan o fa to tele fi a inga ye tangata. Ai kusi mai e makua i fai mai ronga le fia. Ia ta ua me se ha o pokalami. Ona o lo fai a tua o pio sioa. Ia. Kuskar. Fa mai o pio sioa long kua ngange. A le wa uloa o so nga e na o longa cousin. Ia. Ole mai tai no ya Loretta. Ia. So ma fo po ke sau ke ko kadia ku ya o ro ma e malo. Ele si por kalame. Ono uma de taimi.
ai o lo ke vai ko ma ke felengi o fa pelia ta fio lai wa wala ku pe ka sen mai ai le ngai kusi kele ma tau to lau mai ai to mai o pio sioa fa mai na ave na fa o ngai le malo i Kuala Lumpur fa mai o tama matutua So what? le kala si kenge e tara no mai o le tara no le skaili fa kula e pale le fa koi skaili le skaili fa mawalunga ia o onga o ka wa sau le lisio nga ngo foi west open pe nga lue social worker sau I lava le a taua wa matua sau ya umolo tango introduce mai pio sioa fa mai au te loa langa e tela ititi e tele malama sa onga lona certificate mai fea ai fa mai au langa o tauta ngofi fuatia ia ilona ulu mauna of ai tinai o koule issue wa expose ai le pelo al parmia vai kala ia le ia te aula na tusi ai te loa o e to e tasi a le lau fai atua i e tasi a le tusi pasi le uke i loa ia pio sio o le tusi pasi e ta ua le ta e le mari fai ngaelo tu lou fa fonga le tunu ia o e la lea le kenge lea o lo leka ulo wa mata ilinga pase lio po ai tulo ia se io se kaimi ngo kango le e fofola ku le fala a kor mele ke kau karango mai ai se tusi pasi o le wai loa ai le lalolangi ia si o tu ngane le olea o le se lua o le ulu o le adu tu mo ofu pe na fai popo ai ia o tau valea la ia ayongi ku si pasi a Kuala Lumpur ia le ki o ngo ngianga fa Kuala Lumpur nga ia Ya la ka kuri le lo la ku pasi. ia le na io e na tonu lava te tau mitai mai who cares o le ala o me e fai atua i pe a fa pe ua matua e matua ai ua mati la tila le fa var valea e fa sa o atu ma fai atu le issue le fa var valea ai fa mai ua personal fua o le fasili e te fia i ofu na lu mo lo tua ngane alu fa le ma fau ai rumo o le appearance now Samoa o e malama o lai o ave o la ko lai o fai fasili ma avatu ai yanga ma tu o tatou Samoa e ke fia la ila fa inga ro fa pela soli se o le fa vasi na le ilo ala tau na mafia ma te ua e tusi pa yefu yelena faka gia le si va ngolo ke se la ua ku le so kofi wai ke o le ya le o tele mai mo lo usavili e toe ai o le a ta ua tu fo i ma fa i lo tu fo i ma o to io a to fia tusi mai o ke le kali o se kusi o ke kali ku rungo pokalame ma fu anga fo le na la ina fai ia la le talk show le nei le sila me o fai mai fa mai o ha o ma tu ha io o palau vale la pokalame fa mai o ha o le o palau vale tanga te pokalame vai tatou ia ia Pro vale ka pro vale ko yo. ai fa mai o ha o le ma fu ile palau vale tanga Ia. ta fio lai le tu ainga Ka ia le yo loka. talo sia o le leina so worka te alu e fai o fai atu o la utu o lalo ia vea o se pai ma se auli a fai e te iloa o se tua fafine se fakula o kala le yango ke mara malama ina ke mara malama le ya ki oe ma se yo ringo la utala a e oso mai a vea o se yala uma uvatua lo aso ngafu aso kofi le akulo waka i lunga se kilo mai kanga kasaka ua makaka umaya ai se vatula utuala a fai te fia oso mai o se pai ma se auli oso fa le mai masau auli e fa ma fola ngi mea ai o e te oso mai e tau momori mai ma tau justify mai ni winga mai fai mai o ro kuangange wa kama makua ma pet ma ia ma me o ai vai ngor fono fo tua wa fe ia ile tala no ale io ia na wo fa atu ai se fautua ngale le te faia o ele tua fine le la tua fine matua tu alu fautua le i lo tua ngane Samoa piosioa tu ur fa vale umi a e alu lu mo tangata fai le so ofu sulu so e faikanga seru le makaro
Makai. Mataili. Faukuanga a makaranga. Famaili tala lesi well-known leader, military well-known leader America. If you want to change the world, it starts from making your beds. Yaranga, loleka, e o fakul kalanga. Tala na mai professor asiata, metau media. Okay? Kalanga kai silia le kasinga famous leader de America le tawa. If you want to go out there and change the world, start by changing your bed sheets. First, it all starts by the whainga o lo moenga. Ia le la ufa yaku la ukango koe rephrase ma whaamanga ia. A e fia kalangoa mai mea kaupolo ma whaasalalau. Ma mea uma, selu mua le uru. Selu mua le uru whai le lengi ofu. O nga e koe saule ke koe kalangoa mai. E vai me ua ve sero ofu si wor vivera. Waro. Tatou fasisilanga ai le vatua le no fai ya le ya taua. Tatou fasisilanga o le fasisilanga taua le dei. O suli uma mafeoi o le suafa fiu. O le dei fasisilanga e fasino tonu lava i suli mafeoi o le suafa fiu i le afioanga o le tui i le tu o tane i savai. Whapea paolo mani ngafa na sau sema e maluai le nei ainga whapea le suafa fiu i le tui. Taluai ua usuia le fono i le tō whae le tuua. O le sa se e le suafa fiu e tausia le ainga whapea le nuu. O le ala lea ua e ai se finangano i le ainga. Ua te tau ona fili le taise e anga waa. E tausia le ainga mani nuu. Ai mai se ona wha malu le e kalesia i le suafa fiu sa monei. O te tau ona whaia ni nofo i le suafa fiu ato ai ma isi suafa e pei o suafa alii ma suafa tu la fale. E lango sua mo le tausinga o le tatou ainga i Samoa matunu e mamao. Te talo atu ai i suli uma o le suafa fiu o le tatou ainga o lo alala papapa au i Samoa nei. Whapea matunu e mamao ma so o se tafo nei ke lope o le awhaia le tatou whilo inga i le aso wha o iulai lua whenua sumareono. Aso to nai i le lawa i puna oa i lo tatou ainga i le tui. O le aso fo i lea o le atasi ai le tau ma le filinga i le tai mo se tautai mata balabala e tausia le ainga ma le nuu whapea fo i lango sua i le kalisia. O le ale avelo le awai mai e toe tolo vai ai whirangalo o le autasi i aisi o tatou ainga. O le ala lea o le longo mamawatu o lo tou mamalu e na ia tā pena ma awai umamai i ai le nei wha moe taua. Tātou wha moe i le alofa puruvanga o le tua e nā te taitai atu i ai lotou soifua manuia ma so mātou ora vai. Whaia le nei wha asira silanga ma le wha aloalo le fionga i apolata i vao unasa i moa, tufunga moli, po moli, wha atoa fe amani, so i mavi tala oloa, nofo fea ngainga, mua au kome, lea lofi usunga fono, fiu kirifi, fiu tunu mafono se vau, whapea suli o le ainga o lo o alala i Samoa, whaafetai lava. O le isi tātou whaasisilanga mai i le maftanga tunu ngā manono ma vai lima. Tau ia whaamaene o tai loloto. O tau sā ma whai ngā, mai li tai sā ma sama o le tui manua se ia pa ia na lenga de tau ilo ai manua malo. A wā, e le aise tau tai poto, e to e sea pe to e suia, a wā ua to e o se alo o tulau ia. E lewa ma wha alo alo tele, wha sila tua i suli mori uma ma whioi. O e na soifua mai i le tina ia tau mainu umau, po o mau, tanu ngā manono ma vai lima. O loa whio ma lala i so se tua lalolangi e whapea. O le a whaia le tātou whilo inga muli le a soiva o a perila. Lua whiro sumareono i le itu la e lua i le awauli i le moatofono le tātou ainga i tanu ngā manono i Samoa. O le wha moe o le sailia leo se tasi e tausia lo tātou ainga i le tutino o tau mainu umau po o mau i le suafa a toha mafuai upolu.
O lo le au mai o le le tau fiai pe sui ai se finangalo au tasi e fuli si ai finangalo le ainga. Can we go back to that? There you go. Ainga masui awai tau pule i le alofa o le atua e taitailo o tau soifua i le aso tau poina e whamana tuatu e te fio mai au mai lau taunga whamana mole whaia mana wha alo tele ia le na ua sainia madua i lalo suli uma mafa wa atau fuatino aloi lilo maiava ku veve tua sa seve pala yali i tai a kuoi simi G-Cam koroseta manasi ia na ua tatu fasisilanga rena ia mai le maftanga tanu ngā manono toe whamana tuatu ia le tātou fia night a le tātou la le aiga fast Utah St. George ia o le mafuanga o le tātou fia night lea ia tufa ai o tau IDs mai Samoa wa tauna tau a fia uma iai o tau ia i nai St. George ia manisi e fia join mafaa le si tala fo ile le mo le tātou maftanga le fast a fia mai tātou fia fatasi i le po ia o le so falai le lo so mrefitu ia i le nai le Red Lion e free le unufale free le sapa ia contact sunga ia Bishop Robati tia ia mai se fo yo Samoa tu manuvao ia i numero botu inatu i lunga ia ona i tātou whaasisilanga le nā i le neivanga o le afiafi ua mawhai ona taunu mai ia toe whaamana tuatu si whaasisilanga lava lea whaamole mole whaalinga o le fono e na ona toe whaamana tuatu i le mamalu umo le maftanga ngā ngai fore vau i le whanga i te tonu o sini au se tālia na tātou forotanga i peo le tuupoina mai le aso sā nei lua sumaleiva o mati i le no whanga masani i le tonu i le afiafi ia a fai fo le na lava e tau fori mai lo sa ia sau loa tātou no te bea fatasi e morisi fa metalanga e te sila fia mafia mala mai ona fa afiso tai lea o le numera o fa tasi o lua tolu o i vaiva tātou feilo iai ia i le aso i so tau soifua manuia ma so mātou wola fa aftai o le laulau ma le mafutanga ia ona i tātou fa asira silanga na ia o le ua tauno mai se vol tātou Bay Area ka lo fai yes can we have our Bay Area fa salalonga thank you very much and very good Bay Area ainga fast San Francisco California fundraising taua ia mo tātou Bay Area celebrating our first year anniversary for our matafali family night ia le na o le location 606 Zerwin Street, Daly City, California, known as Farlow's Church. Na ua tau sirifia le sa whai ele barbecue ma Mr Falai. Aso to na i se furu ma le valu a perila. Tāro se furu ma le lua i le awa uni se ia pa ia le fitu i le afi. Tātou fei loa iai. A fio atu ma tala atu a au a fai fo isau siva Samoa, talia ma le nganga fia. A iei fo isau kalengi, kalia ma le nganga fia. A e watu fo i tele i ai, talia ma le nganga fia. Ya le na tonu lava so se mea te iai talia ma le nganga fia ai ia wha ma falava ta e le yo ai yo wha mama o tatou tino ma tatou wha manongi le i au Bay Area ia #1 ya sai nia le wha silanga e le fionga le taifono au le ia le au pepetele pale le au pepetele o le sui presitene po le sui taifono ia mangalongo Bonifacio Matai Pepe Mangalongo ia e mai se foi o le tatou teu o loa ia to loa tamaseu ia mari tatou komiti mamalu iona tulaga faalupelepeina mari tatou failo tusi ia mai se foi faatama mari tatou faufautua faaleagaga ia Reverend Pastor Tamasese ia lena yeah, male tatou utelo pauna. That's it. We have we'll save some of our other notices for Thursday.
Mai. I le tatou, I think we've got one more whasalalonga o le maliu. Yeah. Talo whaititia misi a te yeah. O le whasisilanga, yeah, ma le whaaloalo le maliu. E mō na mātou whaatulou i le tu o le langi ma le lalolangi. Tulou Samoa i o paia mau sa mau whainga. O mamalu ia mau sa le avea nunu watu whaatini o tau sala. A wā o le ia e vivia e le mafai e sitasi o nau talaina. Paatulou fo i le paipaisina o ngā luenga le tua. Ia mamalu whaalitala le lei. Ia e maise fo i o mamalu whaale malo. Ia e mai o ia so mātou leo vai ane le sila whaafofonga a Samoa mātou te whaanoa noa e whaasira silatu o whapea. Tu ua ai nei o le malo si o mātou tamā peleina le fionga ia tiu malu manaia ai masi i fopo ai sea. I lona mota i otara i le aso se fulu maleono o mati i le itula e lua i le tae au. Ia o tūlanga o ona sauninga wha le ainga po le family service o le a whaia le tau le fitu i le aso tolu se fulu ma le tasi o le masina le nei i le tuatusi lua sumalevalu Albion Road o Tahuhu i Aukilani. O ona toi sauninga ia e whaia lea i le maota whaatau sau o linga i mangele. O ona toi sauninga e whaia i le aso mua o Apirila i le maota whaatau sau o linga i mangele. Ia ma mori atuai lona tino maliu i lona oli sanga tu mau i le whanua maliu i papa toe i marukau. Ia ma le whaalo alo tele lava se nia le nei whaasilanga. Mo nesi fo i o whaamatalanga whaamore mole e mawhai ona whaafisota i mai. Ia whaalongo ai sea i le numera o lua tasi o lima o ono whaono po o lio fonga tu lavenda i le numera o lua tasi o whalua lua lima valu. Ia, sa inia le nei whaasirasilanga e whaalongo ai sea te simale leta vete motu sa timani mataio ai masi ta ingalu ta ingalue kuan vaolotu fualema fetuwao ai masi te simale malu o maunga puava meleisea tulafono te simale o nusai le afa mau utulua leo satimani alo faifo whaapaia fualema sale kuan masu lesa mai mau i fopo. Apai se le nganga o le tua, e le tua o le malo, e le tamā peleina, fionga ia tiu marumanaia ai masi i fopo. Maria. Ia, lea taua. Ka marolo ka au. Ka mailo le so kofi. Ia. Whanga mon malo. Laulo mari ua. Lau mari ua. Ia, le nā tōru lava. Ia, e lau wale i ungo sia kako wa mio le skofi. Ai so valei de kako whae veva. Tōrunga proklame lewa kona fiafi. Mori wha malo mara wha tele i tatou company lango sua Tasi Market. Ia, mai se fore Moatoga i tatou wha mate special o lo alu. Le tatou whale maliu. Ia, le fionga i avui. Ia, i naisini au se talia. Mai se fore o nisi o tatou company lango sua. Whaafitai tele lango suina. La ma fo il nei po tatou filo i le aso tofi. Ia lofa ma le anga lei o le tua. Tofa soifua. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware
leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le awhi iwa se lau i wha Sydney, wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. O silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tatou tangata, o tele leanga waa i le whaafoina o lau unanga, ma o matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga
mo le ua vala'au iai le atua. E ave sea ai le atua tuvale ma le lē mautonu a inga whaanoanoa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua iai mātua tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tūla i le fitu aso le vaiaso mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga ai le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le i mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu whavalu tolu o le mātou telefoni whiaviai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo rata maitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga.